Plus in short TV and in short TV Plus in short TV ko dey ko so na fe ko more TV so Pemsan TV but yeah yen like na yen share na fire comment bra ko sa group of Facebook mo nyina adu na nyumre ga adu mo so ba si jata ni ma me ko adu enso ho me nya hu me wife ablo usu ansa Harrieta Bonsu Matida usu ansa mo nyina mo be na anyumre me twa abonko dog for no abonko dog bright AJ ne Raj King ne and DJ Clinton. All right, yes, Emre. And now Shabo, say Coco Hunsema, Abuja Penny, Yakosia Wano, Emetuaso, say Tibia said to us, Abuja Fani now, if you say, and then because will be a hen will be a hen post-mortem chess will be a one hour. You're pound to Ewiase Mu Nsem so we won't share 104.5 FM. Kevia, what is I? Kwame boko. I'm a friend of Jarosano. Kwame pepe. The number 86 years, what was Kwame, so free bench by now. What days no more master? 86 no. Restiable. Me restiable. And to keep to her, and I have a firepower who dimly Ewiase Mu Nsem so. The SMR part 1 and now Eddie Ebay. Give me a run now that damn Danny. As a run now that damn Danny. Zero Goronia Macapazro Goronia, but Catania would have Tibabu as on Zereco Dunazo Yagima Amoko Dunazo Molay Doba Asumia, Yabe Bobo, who Assembia are who you pa. Tia Sunin Tibia Nafia Korean Kodimoa, now a brave pa. Bema to say, yeah, man, it's no be antin Kawati. Your friend saying, Yao Mensa. Yao Mensa. Yeah, what did you say? Which already 70 years. In fear done so. Yeah, and you know what I say? But you're 3 minutes from your coming corn. We are Mensa. Me no from na account kwa. But I. What are you penny? But I. Okay. Do you know a master and member saying? Memma 3. Memma kwa 3. What point? But I'm Papa Abidjan. Clubeso. Bonua. But I. Honor about. But I. Oh, my boy. Emma Mansu Konasi. Manso. Konasi. But I. What was he say? But I. What didn't you say, mammy? But you're 32. Fear you, sir, me. They are no sentimentum. But you're Juman at the ABP. Sentimentum. But I. 17 years, dear Juma, one go school. But your name is school. And Eddie Juman by BPRC. To a jazz school, no? But I. Would you say? But I. Are they? But your name is Timina Nancha and a cool school, and I'm in another film. Nam mammy alien and I'm in another film. You had no co hospital. You had no co baby, no almost say a Jumu Yalena. Yeah, Manis will be a Jumu Yalena. Shasibio, also not in an Nancha, I will cribble. I'm Timina Nancha or a Juma Quest, Aha. And I want to go to Nancha. But your me, I mean, I didn't got him. What about him? But I. Who are problems on the Janawi? But I. Okay. It's you got on Nancha. But I, and I'm in school. Obana Bema. Or bar. Okay. And I'm in school on the chain. Into Miko school, now mammy saw my Cassimo ton idea. Oh. Joton idea or I, mamma, the demand mammy the alley. And I'll buy a cranasuo. To buy a cranasuo and I mammy, me and I didn't call baby. And I didn't call baby on so call yally. And I. A demand and mammy hoton. The mammy hoton, Minana Wee. Minana Wee and Nona, me mammy so a catches and find them yambla sina. Nema Minana ba cook, I say, yamba a buy a my and I did my bar. It's yaba mansuko nasi, yaba and Nuna, Yalena Samba beam. The Yalena Samba beam, Nuna, Miss Trebus, a fun of one say, Mumboam and Famma Gobi. So boamia, every baby no, or muka say, on Bessin call, Sion continent dao, and all your side empty, or moon boami beam. Timiancas I mention mammy. Timian I mention mammy, and tia di dimana, or mopam me fifio say, me fifio, naminco. Baby, I make one minco, namiko, and to make me the demand and Madame Fubia, meaning ye, Juma, a flame is a membran and medanity. Na ya na makosha mamine me koe
Timiko no Jimmy Tenasi. Na mitene chain. Timitene chain a drone in Brandma, mammy, my caution mammy. Na a drone a pass on my caution. No, my samba. Trust me. And thereby, son, now make us on from Kobe. Na medical as I'm no to. Na 9 men, and I'll trim say. Overflow no on your macassa. Until flow no more cassano. And why are the mammy and say, almost on boy, no family, mammy, go on boy, and mam say, on papa, as a frigim, on mammy so, on mam so yally, at the damn tino, on mini scam, be jam crime the alco. And now, on Mocassa, so Mocassa, them so, Mitchell and I must say, on boy, me na made him so. Mfa mama nkono chrem se membla na meba munye be ntewa na osma mi se membla onumpo na mama sika se mfa mbla ejuma ye no so I asay na ye de tifi no me ono na ya mama sika na mdia akoma mama na madam fo no so nye bi so anam dia mama na mdia akoma mama ana didi mana mde baasi. Yo. Ebe wati. Nana akwara ketua na asa wiase nyina ebu abowi. Oso miensa. Me no frima ka wonko a. Me no akwana kwa be no faso mo frim. Bacha ba ko me mama wo no. Ena mama bi ai se ono so pa wo no bi na ohun se mama wo no. Na hi. Ena odi kerosene egu filibotu egu. No, the mammy fire. Our hay. Our enzima. Infanzima. Bonua on as a missy. Yes, and the Odi no or a penny chow. But Mammy firstborn. But Now, Adena obede kerosene could according to bottle. And a buffoo. Says I chim wubino. Or no power, and a mammy dinka wajantino. Or sham mammy no. Necrono. But no power me. But Chidorica no. The mammy dika way no. And on the chronicle far kerosene. Edgu. A crown bottom. But then a crown diane. Ensue and a no. Oh, na mammy into all day in cinema no. And I feel the woman say, no, I some eyes oil be. No, can there be saying? But your one now, Busume 1.5, no, 1.5. Into my man, said kerosene room, not a come out. No, as I say, 12. But ordinary hospital drew Anna according to oh, and a second one soon, all one Anna on the Suwe. Into Mena, all women, and come so can be wuna, or baby, and I'm a bomb or Begina, and I'm Begina. Then a young girl, you. Only one can't me. But you want to catch us and go, you. But I don't know to me, Janai. But into me call no, don't call no. If you honor, and I won't baby him, and I yell so some cabin. Into my me, I shall say, what be jay. But I be as I see a gunner. Now I'm free, Bunda Eba Ghana. I know a pajay. But Mujawaria. But until I do Oba, a free Bunda Eba Ghana. But order me by 7 years. Yam got an air bush of you. But that be no more high dying. You got some papa fee. I saw no pajay. But Not no cut of a fee. If you have by some now, can if you in the mouth a bar scene. Buno better, Hano. But I feel I'm going to try. A bush and fee and I better. Oh, my bush and fee. I'm going to try. Okay, you don't high dying. No high dying. Until I only started. But then a decayano. But the decano and now Ocotina a bush a Mancasimono. Ocotina Mancasimono now. Yaleno by my a few run a chair a plum. Infante. But a few ranch a plum. And a week will be a swan. Now we apply. Until mammy no tongue could contain a mutu, not the question. Until Dunusana, my minus or Yanasana Benny. And I'll catch and say, a Dunus I didn't know plan a day. I say me in our buy. And only me mammy couldn't con or shall I say, or Bruin India. And I'm mammy shall say so bassy. Until I did demand no call a bin on ton of Caclana, and I so yally. No do we. Oh,
nti me nana yale no do wi na ma me ho ton kakra no se embla ase ye ba ebenye me nana ba kwa ka chen se embla ase ye ba ebenye adwuma ye na se school meto aso an ma to aso ana ye ba ase ye ba aso yale no asan ba bim ana mo me ba mo chen so mo bo an infantile no yare ne bai but ana mo so no ma ne koe ma mo ne so na busuafo busuafo ni de na aizo obi ani fi ade na ekwa se sunsun masem but ko se sunsun yare but ana ekoi ti musa betra kumasi ano na san ba bio but okay na mo yede na okọ no wan bo asu okọ no ho ton kakra wi no se nko twen na obo asu sa ata ana sorry but okọ tena asoli fi ana no ho ton no but to ana obai nti obai no na mbisa ni se haden ono se ni na me na wu nti hono ntumi antena ambosu ontumi yeska na ontumi fambosu nti embla asi nti eba no didima obai no na yesa na tie yetna be 3 weeks ne 1 week na be ka hono na yale na shase so eba nti eba no din kan ni mama bi ofio ekon na mimpo minim sa yale no ayde eno na eba no nti woman no sane my sister ba ko bi so okon ena mimu se yale no ena aba no nti no ena meka kire mo nti meka kire mo no dey bi me ko adwuma a me be fie nti me be fie no na yesi wa yi ni nyoma ina kugu toiletim bibia obenya bia no de kugu toiletim ena eba na sa no na miso nti yesa na enkaika kika nti be so bia na o se no ti die na no kugu toiletim o je ni nyoma bi di die ni nyoma a hye ediko baby a be yi ene ntuma a yempamie ni na dokogum na nipa ofie obai se ne oni omukun ekọ eye no nso ayasa no omudi nkan asomu se omuji aguo ana mma me ne bisa se ombehya ana ana se ahan ana odi siwo nipa ndi siwo nti nipa ndi siwo na sambe fa edugugu toilet mu nti de bi so me da fiwa na me phone aye ono no phone sa tam no aye sa de nti me sizi phone ade bi obenye bi anu de kugu toilet nti me sizi phone no me to ana me je phone nti me je phone no se me fa phone ma no flow bi nti o flow bi na anko no o se phone na sei awa bla phone kita me ntum se phone we ye adwuma ana o je phone no oji fun apia wantino na animajun so de ko tutoletim nti meni so ba mu so amekwa no midru na oje ma tutoletim a me ko kan mpo a fa de ade ba bo me na fio pata ya na ndiye te didima na omubo ame kakra edru ba bi na omu se omumbo ambi na scan ni ho omu so omu mami yare dadem na omu papa so she fridge mtino aka 2 months mpo anka ombe yinu na omaye na yi nti scan ni wonto ombe twen omu sister ba ko bi baba na oba na mudi asem na tunani na mmemi de omu ka sa cha ya mane so ne nti wonka bai ya mane ana mo pam mi fifio to ampa mo fifio bojan omu nwa kitu bi abdo mama yare no bojan sab na dwene ho aka no e pa mo seko na wona ahwo mame bojan obi anhwe no mami saso bia ma no se no no de nima egu toiletim no wa tin nchen so asem wonti apam nseko chapom frifio na one nam bojo me pam me fifio first day no papa na wa wu a shefriji me kiosk anim na me kodai ana ade chi nti ade chi no na me ko madafu bi ewo na o ma me dawo the third day no so na me ko madam fo ankasa me ni ya adwuma na o ma me da o nti sisi a ni China me o sisi a nti drone mbra na makohwe ma me anapa so na makohwe no na ma be fi wow tie ka zama ya na badendende na watu abusa fonka dem me to abusa fonka za omombla me send this ka 1.7 sa omfambla usa send this ka ma abusa sa omehwe omdehye no omnua no aden sa omuzo omniska wana afi no so niska
me maame sister penino no so niska o de ba so niska and no so niska say o se me send niska 1.7 na me de send no aha nti e ba sa no se ne ba yale ono so ba yale nti no o disconnection nti wontumi amba ana ba na sa no send niska no mu 80 cd mami 90 cd sunu so an send mami aya asem o se ono dia wonya mami na misi yo wonya mami dia nti me mami ba ko su otema aya me nana nua ba o tema ono so mbla o si bebi o no akwanwa nti ontumi mba aya mansu kunas wono nti ontumi mba disa nyobe na oye wacho galamsi adwuma na galamsi wacho ono so maba ya yempo na suja fona ba ntino isia ejai ne yatifi te uma madam fon niska mami na mdi bi akoto dia na mami if you know didi wacho dabi ona na musa ana kan chobia nimbre ya na me ba na na je wacho na modwe ni die amam tensi di koto dia ni oh oyo bampo de asenka ye na be ma ni ma me sabe na dwene ho aka obe den ma me di na dwarim de pa na kora ebetumi aye oyo be ma nso nyoba ayi abra hosem hwane pa mo frifio wacho amuke chire bi na pa me fifio se why den se de no why nse amuka se na dwun eda ho no ye ahyeda ye sade nu ana me ka se na dwun da ho na omoyi omani na me da omo jam ni sa asem na me kan no no nti na wa de apam me fifi no fie ne dia bocha dabi empeni fio empeni fio so obi anka bibia anche no nti unam sa bocha awurade yakobo Ewiase ya enche mecho mrika na ko phytotech na mene Dr. Amu akodi prostate 60 ani omega z ehu nkomo sisi a ediba eboa emema papa na prostate 60 no manfo no ma agya tumpa na omega z no so free na ba ne nyina obechem e ba ise ne ato so Ewiase Mu Nsem na ye bre ni pa ba wiase a ansa be ka oni aguso ye nsem bebre di uti opempem sa ase mi wure mfida man bi o bo ase a sa America so din ho aka wura achepa ma mi ne janka ne tia koda kitikiti free school ba come jino kote mu di ye na mi se man fa mo na ma man kase kodi ma mi disi kan hye jem etara kore ano ne nsem o dwane esi na ye hu no betosu mienu oni janka ne tie onu ma miensa akore tiri gina fufu no awa be mu ade se akoda we obewu fufu na no wi aka ye fufu kra na banchi ne kra na enye wonti ansonso nti fagare ko gunsom na beji enkwan na wachefu na madi ya rehosem na kwantu esu mu a waka chen se ko unni ho wa samado na onye duane ma oni na akole akoda ma me naso na wosu ya rehosem
na chesem naka osi efie a wonu Nyankopon no nnome ho danda nyina aye abusua bi a efie bi a nyanka ne wisie mu a etete won sa efie no Nyankopon no nnome egina wo sa go sa wiase atemu dan meba na atemu dan meba ayare hosem enu ba bia beto ankomo no so na yomodia na ayane na amonu jamfu a hwenkomo manso koni yawo hemano no eni bedi nkomo ona akode o man ka se konshira fm yomodia akọ na hwese betia wo ma me no hoto na emposa me hoto na betuma dipa monya kakredi unu ba bia 17 years ya dia usa ti yomodia na edi nkomo bepam ekodi nkomo ya fomodi nkomo simadu ewo Fight to Tech Limited omona kofa puta 60 Prosta 60 eni omogazi did the show now because I know from Zabende one function Zabenya Sem Prosta 60 eni Omega Z come on na yebedi Fight to Tech Limited Dr. Amu Ayakad Doc. Yes sir. No akwaba. Major so. It's what you know. Post of Dry Time on Love 99.5. We are not in normal times, so I urge you to stick to the precautionary measures in our fight against this global pandemic. Wash your hands as often as possible with soap and running water. Please do well to augment the hand washing with hand sanitizers containing 70% alcohol content, even if your hands are not visibly dirty. Don't touch your face. Keep social distancing. Avoid handshake. Stay distant. Rexma Hotel, Hohojibia Sronko Santimantem Hawudi Kain, Banasayam Crocro, Hoho, or Disibia, what you pony in Nidie, and a Jutum Crocro, Kama, Emwenidie, area or paye, Adam Papa Mususunemu fe, swimming pool Papa B, and a woho, ya what the air sumo, a banimiane, and San Hodua, Nina, Rexma Hotel, a DBS sum or Mountful, Name Candia, Nameja dear Wahimpo, a banner. Car park papa bia wodo car besisua security eye intacta and no so dimu kan na swimming pool no kra de don't go there obedwaria mo weni age esensem ye clean etwe ye niam nyina edida na kwan mu our Rexma Hotel eno nti yakoho na kwaji weni kwotwe weekend one time what do ho na onrambeda Rexma Hotel na okwa wodudimpa ebe korere ho kwan odene ho kwada so oben Pokuwari Senior High School no pay anasa free 0553 507 471 and 0551 48 3064 na Rexma Hotel on Jew. I'm to say that I have Prophet Joseph Mu Nsem. I'm actually feeling problem bang and I'm on the bar maintain. Mobile say March 16th March ni muna mobile. That's all correct. There problem na how. Me yale me da for mo me timi sore nantie. Ma no doctor mu bibiri. So me timi sore nantie. Na yale ben. Me tefi di according to doctor report no. Just a stroke. Anti am fancy stroke no na. Sa na be kan no. I'm correct. Okay. Sa pepe. Na yale na ba how many years and how many months and sa na mo ba. Yale no e ka me na me tough for no. Na 21st April last year. Nti a feeling pepe sa busumo ya. Mako doctor ment na so ba busumo ba kan ba na otwe no. Yam fan say oba okwa yale no kan na oda ho na obeye bibi age so mbe pejao sa na esiye na etesa the definitive odifo adan ko ana we yere no ma de te dole ma no ensuo ba mu so ya de ensuo no e de tua ma no oi o tumi pejao san fa anya hwe etimi Anti oba no Prophet Joseph Mu Nsem me ma wodan na me ka asan me pese mi hu edika no wa kire se we ye nyamusumu mu ya nyankopon asem a odi ahye to konkun mu no na de adwuma de sa yade
ni ya wodi Bible no eye se de o kan wo radio so no enu le ba di ma me wodi ebisa na de kan na wo kire ya de pra ha me aka kire me se obasabla de na umma me na wotwe afuma me da me ntumi so le yaro obuma so alanti na me no me kwa ni difo kasemu a mpa ho brada umma me ha ma ni se me fan ko ye no gara bi ko ye no na ko bientam tu kwa de ma ni mu na afa ye na afa anye ti ya wada na me de ye nti da me start ye do ya wada no na wotwe me so le ti me so le ye no jina ni paso na so screen ba ni na ho chale na me tie mu fira me se omra ba hwe wa man tem do ma bre na tena se no si ta afia me si dintia me fira ono ni pa ma ya ko be ni difa ka chese na ho chale ile na do na ma so na be tem fira na da ho jawo nya wo se bre na sa so di obi am sa so mu chire no je wa sile kakra ro ko ida ma bre na me de tena se mais tu viens finir le bedroom no anko hall me dem mu ni se ni so so de am nanti ye na so la won nanti o ba nanti o so ni kwa da ba nanti o du di abo se bu di abo bu ga na mu se o da fo de go to na so e gina se ya so ubetu ya so ma sole na amanfo nso ehu so peja de no so mu a peja so so na kupo so bose na kupo bofo so bose so ya na onye so de ona nte ba na amanfo hu na kupo bofo so bose ba nanti a that match ma na what was sorry na nanti a ni bia se ya de pan so wo so bi yesu opiro am para me sorry na what me so dira ho mo mo ti ma sorry na fa soro na msaaya de sa so se mesa ntia na me sorry tutu ana mo nanti akwa me hall epepi hall akwa bala dem kwatsa me plastic chairs so ama pe me ni ma na omo ye eja sabra na o yiro ma hudi omo ye ai me ba no otosi mi esanu de mana pe na wa manya no ma enam se mo hayire ni don wa eja o se ba ni ye den oba na ka sa lu osu ebi se na me timi ni di fitness ya no mfa se bo so na dia bo be 115 days me ni di ni musu ko se bi tie bi abetimi ni musu ya de na wa musu ni so ya se da wo ni ni po sa nti eja o pese wo kire tiefo ni ahwefo se wo ba ha me make to say 1 week pe wo be sale because first day na mo ba no o mani le kutekuta wo because wontumi engine ho nti bra me ka to say na we 1 week wo be sale na wo ko ni didi na me ani ni wo bire ni wo say kan ye wo ready to be tin ye no na mo di ye se anya prophet Joseph Mensa na so the car ko fi je mi na te basa be ko de ho je wo se Bible bi Bible se na ko po se Bible fa ye de ye fa titi atiasefo ko fa ye de etitie ni na me wa do bless oti be de titi ya sa di so ya ya me ko ni fa atias nti papa sisi ame de wo ko na na video no ye hwe sisi ade na hu se ampa utumi nante utumi ye bibia mema another 1 month back ho biom no wan kasa bo nsa hoden wanya ne brane mo we de prapra kwam another month biom abeba no e ba record so aba no ba wo no ba o mana no mo ba no nkutokuta o nyina betena se ne ya record no obi hu se the prophet Joseph Mensa meka no enye ntro na mum eye no kre atinye bia ni pato adofa bu tie ye adanse akefo ogoro ni ele ka sano ko bi pa ja de mo di awo ball bi ti obi ti je bi ti ko bi awo bi fi na ogoro ni mi die de da je ball ba foforo na important say pato ni adon I prophet Joseph Mensa ma sole fie ni problem ben na mo de ba me nchen mo ba am say March 16th March ni mu na mo ba ye pato ni ko there problem na how
me yale a me da fam a metimi sɔre nante ma no doctor no bibiri eso metimi sɔre nante na yale ben me tefi di according to doctor report no just a stroke anti am fan say stroke no no saa na yɛbɛka no and correct okay pepe na yale na ba how many years and how many months ansa na mo ba yale no eka me na me tough for no na 21st April last year nti afili pepe sa busumu ya makọ doctor amet na so ba busumu ba kan ba na otwe no some function na ya so yem fan say oba okọ yale no kan na oda ho na obeye bibi age so mbe pejao saa na esi ye na etisa the dofo timo odifo adan ko ana me yero mi ma de te dole ma no ensuo ba mu so di ya de ensuo no e di tua ma no o ntumi mpagya won san fa anya hwe etimi anti wo ba ha no Prophet Joseph Mensah me ma wo dan na me ka asan me pese mu hu edika no wa kire se wo ye nyamusumu mu ya nyankopon asem a odi ahye tro konkun mu no na ade adwuma de sa yade ni ya odi bible no eye se de o kan le radio so no emu le da di ma me odi ebisa na me kan na o kire ya de pra ha me aka kire se ba sabe ade na o ma me na wotwe afuma me da me ntumi so le no o ma so ananti na me no me kura ni difo kasem a mpa ho brada o ma me ha ma ni se me mfa ko ye no brada be ko ye no na ko bientam tu kura ma ni mu ni na fa ye na amfa anye ti ya wada na me de ye nti da me start ye do ya wada me na o me so le ti me so le ye no jina ni paso na so screen ba ni na ho chali na ti ni fira ni se omra be hwe wa mountain do be ma bre na tena se na digita afia mi digita me fira ono ni pa ma ya yakko be di fa ka chere se na ho no chali ile na do na ma so na be teni fira na wa ho jawo nya wo se mere na sa so di obi am sa so mu chire no jo wa sile kakra ro ko ida ma bre na me de tena se na Mr. Komachia enkoda me se na mami ewo mo de odi kan ese mami no eno okra koda pa eware mienu na ba ko no anwo koda mami edi kan wo ye na ne kwa omodia hwenyamienim ekofa kerosene de mfa ne kresi no ekogu akoda bottle mu bottle ba no nso wom mami ba no onim osotam ni ma akoda no du hospital no wuye na no etwa kru na to so mienu wono de awe ho na ofiri mu na se we nkwa etimi gina ye no kra obre ye papa na on free Abidjan Bonua and Africa's Bonua ebetra Koniao Ejuma ko esame Ejuma ko esame Ejuma ko mfante ohona maami kotra efie bi mu a apra ho bantokwa na maami no hu de ye ya maami yare ye ama ye bia so anu bia yare no koye na musa betra Koniao abusan fie mba ya ensensem bebre nam so maami asanya adwum hawo ma kodai ko kan ya o se apumle fifie onam bonti basa enfie donso hefa no defa aya rehosem akodai enfie donso ne kodi pa galamse aya brei no ya kakra maami tensi da koto de nani feso na monte so basa ngi onfa 17 years oyo bampo dia enka mu nsem no nka emre sanso be dware maami bibia na bemma maami ona ekodware no okosi nioma na ase wo ko eden to nam basa eda monte so aya rehosem inti na hima ayada na amonu jamfua manso kono ya hima na akode man skase konja fm san som de wan yipen na hwesa ma metuma boa na ma ohaye wo afirimu a tina ya mensa ba wiase mu samso enanyumre na so hu amu wiase de zikro busua tise kwaye caveat meba meko na fe meba ya toaso mensa kan na hima ho so hello na mpom design Nyame ne mo mpaibo.
Yo, what are my, and you what me to be ready? The Bajo City. And you what me to get Oh, Nanyaka. Yeda or body na say. I could have put a young man and about something say. The Bajo of Nan, the new fan on the same. Minam you could Rahima. And I plan to be our best high or bear me. You see any missing the now, crown a buy and let me who's one more mamma in a buy. Now, said the friend of mamma, not you more kind of capla. And see our plan wabre papa. Now, plan was for mamma woman and a millionaire. See, I come up. Now, baby, I can't ever try near my mammy, you I miss your phone, woman, any big hour. Says the make us a planet one moon. I call mamma and plan, it was your near my mamma, the dear singer papa. I create me out Cogalanca, your papa. I did send your mammy, young thank her, mamma, mamma, and command. Obiama, o majisi Canada. You cram us through woman's time, show my Obiama. Say, Mika say, Mammy, or the Honeyama be a warrior, papa. I press one. Madame. It's a convert coming one, Nanka on for mamma and uncle. Listen, me, Yari. Meet me for mamma and uncle. Mamma said, one, no, I can't tell Madame, or come back for some pie, but this one number one, my man is better tonight. And I somebody am between a boy and all the mamma and our farm. And it's in a map and the vine. Madame, and I'm ashamed to say, Bass, I could have a so Uncle Damonti. If you're what diagnosed, what from some catch up. When you are my cousin, many feel for a cousin, almost say a plan and so woman to whom my plan can't be out. Somebody been wire, and then sorry. Ah, me, why you many will mark us. And you may plan it as my friend, man or woman. I'm a man, I say, you may say, I plan up. Esther, one more and more precise. Johnson, you know, if you about us, you know, if you ah, and I'm Madame, if you never bush of you. About us, If you never bush of you. Ah, yeah, I plan up a man or bar. Ne mammy, ne mammy, look, see. We are fancy for it's an annual of a panel will cry, publish of you. And say, my men never will leave Papano, but now be you go. You know, could I want to come Monty, Mammy, Sabi, or your bar, I could I want to be one could gala, Nakaka, I mean, or the man lady. Nobody said, no, I'm here today. I don't know, Jack, I could and and I read the why you come him out there. I sent Cabot to Nancy for more severe. When the Papa can see Matthias or some minutes so, but I'm left you on them now. Could I watch the phone? No matter as some Jim, now had a mammy. And got any. No, Marcus, that. It's what you're by Manayanopa. And a person idea and Jano Panama, bear man or woman, and now Baba, family. Now, when you Marcus, and what did you, Mr. And I better see a permanent Yaba, Conia, Hona, Mammy, I could turn him for me, and my chief, who be to be a woman in the bush of Fonsaca. Did you go shout? You. Nana, Amonu, Jamfua, Mansukonia, Himan, and Nidin Gomi, and some Nose and himself to a pound to my caveat. Kwame, my young child, for me, a tea for you now. Your men answer me. Kwame, as some naira. Your woman, Miensa. Now, I will have 7 say. Nini anu nyina twana nanu siedu akọ nkwa yaw sisi e kamia se okra no ugidi NCP okra wa hunim chesa ahwe anzo bewu onwu betena se wate na wakanya meni ya kira dasa na kwa me hwe ade wa on ya na duru babi wo no mo a nipa bi boni yo mo desna atadwe o kire mu ase ne maame kura e de crazy so egu feeling bottle mu a ono akra ne num nsuo mu maame ne nso tam ye no nim se akra ne nsuo no de den ma no kwame awrefo boni wo nipa bitrim papa na kwame ye nka no pii so because se wonu obi aya akrafo na ba akunya
yɛfunu ba na baako wo ya Kwame emu kasa twitwe no de na twi fam ani mu nsensem bebre Kwame wanhwe ya wo a wanhwe abetuna kwa de asinisi na me de me kan se yɛbɛsrɛ sɛ bimpɛ de asanyame ɔne maba unya bia no adanyame ase so unya bia nyame mrɛ ene mrɛ pa emma obi akuti abo a wɔbɔ no enhwe abufo bebre ntisa ba de trawi na Kwame yenwe ne sey o maame no bodam ana wabodam kra wi anesa ana ba bi obehye no ne ho aya ahometinti sese ehu akohia se onsori mfiri wo Kwame abusua no nya na ombe ne boni o minimo bi ase ya fia kope ba bi foforo tena odede saade a kyenye na nipa na wuda ho Kwame sese maame no wawu kra anko mo pe fie ofo no kama me ewu anko mo pe na me bisa se eti oman we na ewom no Kwame se obi adwene safo ayira Ghana mra ne kura esesen Kwame efie do kura santima Ghana ma ne fam bi kura abodamfo na ayewu Kwame na no me ka che se me mpɛso asoso abodam na abene namo a kromo na ankasa me hu bodam ni wo timinya hu wa na nya afa na ati kromo abodam a me ma lift a me du bia adwoso ba bia me yiwasi wo so hu me ma so a bia wonwe ma me nche onwe assemblyman ono abukwa kudede me duru onwe a me yi na si wo sesai Kwame me ma ne metrem kromo ma ye wo fi na onko tra onwe na asa dwoso na Kwame se na on person was the on enti me pesa me ka so ya assemblyman amena tisa ba sole no na bodam fodom nipa na dwuma ka no on free so na onwe na on free person was be so akosi we obeda hu so free na so free Kwame free a wato tua kan so wato dimi de se me krom be anti se hu bodam fo bia wo adwoso ene onwe a wo na do me se Kwame me no kra ni nyame anim se me nya bi wo me peso aso na me ba adwuma na tam kwa me fa na kantin kra no ba bia no me pepa no bia ma no masi no ho me de Kwame ba bia mtimi siw etimi ka de akowie se Ghana na wo se ye mra bi ma bodamfo Kwame ka me tam na me fa no gosi ana ma nam ti kromo Kwame so nim na bodam ni be wuda krom na ya assemblyman Kwame wo boka kra se bia che kromfo ne ye no bi person was ni gosi e Kwame se ana me che se we assembly member wian na bompa ya wo na so ho enti sa me de nya bodam ni a me ba be sinu mpeso aso sesai se Kwame ba sa sesai ka no free ho Kwame me che se obeye fia gu me ho ne de onko ngu ba bi ani ija akra na me janesi Kwame se so me fi nu a Kwame me da na se nya fi no obetena na aye fi no uduru on niema ka anyaka akra be gina wa nti wo person so hia no me hia onko bi person so me kwa akoye me na akoye fi na gu ba bi na Kwame me ka akowie se ka Ghana nka ye de niema pa gu akwema ka afa bodam ni a ye wasie bi a enka udi ni kowurawu Kwame we se maame ni ho aya homete ne mi sa se Ghana ye wasa ahwe ni bia na so ahu ukokura baby won ma akwa agese no udini so udini ko school so betua school fees na Kwame media mesrɛ on se maami ekoba ni sei na na hema na ne ho kire no ubekom asem na kwa assemblyman ho akọ committee for amaka na didi mu abeduru ha eti Kwame bisa se enu mra wasi ehye mra bi se okoduru kuro bim se okọ han dan se wasi ufie awie na akwatena ho kebe ya nidie no obuo kwa so ya mo mechia ya assembly members no on fa no mechire o ha sikani ebetra on pesa so Kwame be ba bechia wa na akromfa akwatene net afa ne phone ene ne laptop sa de no be hwe assemblyman me Kwame sa no ba me fi o minfiu ansa no obekọ ahene ho no na obi ne na ekohia ho na kan yiem ne feso no obeduru krom anana wedi wadama me ye lecturer e wo Kenya University ana me ye doctor o Josu Government Hospital afen ma betra on peso esuntina na wedi me ba asa me bechia ho o honorable me suma ba be hand down hanti bia da ku bi na sam ne me fie wura asamba me ba bechia ho enkwaso na Kwame ye wi ni sei ma me no ofi Cote d'Ivoire me boa eti kama me fi Cote d'Ivoire betra Ghana ha enanka ye vansa woya elewanyo Kwame so nu elewanyo ana nkwaya factory kasia ka immigration fo nko moko omo nko so ntwa tax moko omo nko kasa ne nkata ode tigana ha ni tumi kata omo hwe Kwame nko omo nka ni emisa se na adre ne safo ayira no immigration Ghana immigration service woye Cote d'Ivoire ni no ade ani yaye onye Cote d'Ivoire ni oye mfantini anu free Cote d'Ivoire ho bai akai kasa no
okotra hono asaba akwa ikasa no waso mu firi Cote d'Ivoire ana ba hono mo kotra okotra Ghana ni ana oti Cote d'Ivoire ti kwa me kam bi sasa se kan kuram ni Cote d'Ivoire so a ka migration fo nka mo aba na kom de beboa yen ka de kom be hwa ma de ne dama ne nam ha na mom ye nya China ni a wono nso bi asabi oba won de wan kotu gala bi waso obo de chere ana beba dwa so ame atobi ensem e be bisa na ansa ne amena tena ha no etimi de kwa me yakọ yanim no de me sra ne se maame no se ade ahia no na nahima utum so ya na afam de bia wa bere etu ohun se nhyira afam ye di oni bia asem kwame ye nto na mo ne enko hwe maame na se bia ya onso ya ne bia ensem fata ofio chance kan pam no sa ma sabi ne maame abodam tra fio mo no ka se ko ebia do ye onye kwame me de me hu se maame ne ho ahin maame ne ho ahin se maame ti fio maame ne ho ya ho me tia ma wo mo nti kwame se me tia ekura se ne ba ne me a me so me ho abatan tuwa no mpeso mutu maame no enu nti omo ya de sobo na abofra ne se onu nti no mo pa maame so kwame me da ndie me nigidie bia wo me hu se maame no wa ya homete aden kwame ne bodam ni atena fie pe na na ma so ko busa no mo se akwara ni mu omo kwame ana me se me nyini me so ne bodam ni atena fie pe wa hweye wonya ayire obayire na wia gren wa hwe ono wane ne beda me no ka se bodam ni wa hwe otwe kotokuro de fa fom se kim obeba na ni ti eni entua so koso ne kwakwa eti media ne kwakwa ne se kwame maame ne wa ya homete ama wo mu eti yanko ne enso so sabi ye hwe se de ne tibia mu te na adwene no enyira safo ne nyira bebre ne betimi atu ana mo bia ma ne wato na ye mo ano ente sa dia yanko papa tabi yenya kwaya na no ba bia ne ya sere na nanom we dia ohima ba mu die ne ya abosese bi na ne wontenam yo kedi atmi da se Milodi alla pichen te di ukolo Chencha mirupa Kapichenche Bala alla pichen I just say Ogoro Atransi the shiny head man is it the afu is it me afu is it me crowd afro me some crowd ube ko si chum Ogoro ba kwa ba yo go de di kan ma me fa sa kwanya we na me pa ma ni mfutimfu se be se ba man tisa ade ho nyina afu wonya nkutu bi fa ni afu kan pa ya afro kaka asafo bi ne da say o wi dabo no apampa mu pa nti ye de ne prefer say ya ba God is my baba hero chaka uti na bo yisen so mo nafu kaka ko so bo yisen fa pa bo ne say de obi mafu na de me makoma de ma yi ni nyina kra me twa me fa sa kwanya we na na kunso hene okay me manajo na me na se papa na kunso hene merci ni kun na kunso hene okay mechia onua so chairman Eric na mama no so na dwo better just say hey Ogoro tiri hu afu better je afu is be say me rasta afu afu pa me rasta kata de ba say one fish do be afu nti afu America bibi fa hwe abrante na sama mo kan eya abusabon mu etra eyena obrani so wi ni yo obran se nyi yo ene wara ana abusua ti sakwaye ujene che ebom na wura mana ho se edua bi asinisi bi abusua do furu abusua do furu sa na abrante ba ko abusia no se wa ka bo no mo fra abusia fo ne ba ye mako akopenti fie ba be ye se na wo yare ne dan kwahye wo mo kire ne ba ya kan bi abusia akope ka ba mo bisika ba ye se mo kire me tua mo kire you know am kwa zu ni on betua ne be ye fa unu ne fa ne ko no mbu of ana na yesa abusia du fun abatira sama wo ka no ahweho na ya ba ko gumu pa ne crazy edema akola na no me ya na minim se bia na ene be na nya no kure 1.5 months o se si abijan e bia na nya no kure o se ma me kra bia na nya no kure ni bia na nya no kure se no kure so dia obata no anya ade so de udi ade ma akola no kuma akola free ase ene me hwai bi wo social media akoda woni odwan ne ba pam ye nwan wono mu di agro na odwan adana ni akuma akola no opim ne bodan ma sa akola sa ba pim no kuma akola no ti akola sam de wo yesa akanipa okuma akola no kwa na wotimi kum no na efie da awon firi mu no efie ho ne nye
fie ni nye sa fie say o wari mu na se woni anwota wuja wari onye bone fie ni nye agi se bi nya me jew ke say nu nya mienu on kwa mu fa so mu de kwa ba ko se efie ono orukwa ni nya me na kagye no wei se nya me bua no so onena mu a obeye yie ne ma me de na sabi afa ne tirimu no yare akodai osini maame ni obi kun apra ho yes me see ni pakro no anche na oso obunu nua sei na ne maame na anche no maame ne yare wei do onyame aye na me na beduro na wa nguo no obena tim kakra wadi bayane na sam apa dabi eso ni tibo na ekun ni tibo eso ko ni fa na so ko benkum me see wo de mane na bonten wonna aye gotam wonna bebe obedabia no onyame behwa kodai modire bewura ejam obey wase gold sika kokko ebe fa jam ema akwana aye din wonna ono ne maame enne jaya omo pam ni firifie no ekire omo abekoto no omo abekoto se Joseph ebo na abantufo na po no eputwe no eyi to kure no bedu bi osoma ba fa so masa me ka cho shedin ababon enye yije ding bibia kwa nyi yare se ne maame yare fo wadi ye ko maame da ko toilet mi sa adwene fo enke nkoye on se eni yese o tin ko bia ho ne maame no vacancy sim o ka di se ne maame no ni mami ba ko pe hwe sama ponso kodro esu ni wa obusuya sa eti ese ni mami no onkoye ana se wono ta adwendwene ne ese emane ha no ni mami e yale da fi ya pam so frifie o gana ni onye Cote d'Ivoire ni o so fri enzima so baby hono ofri ko so de enkofu bo no ma sabio abu sabi tirimoden ye hunu za uske bia nuso faso bia nuso ya mpewasem ye ba pamu enye wana mna bia kwa ya amgo ya kwetran ma obi amonsa wansiri no hode uja se bebu onu ma hode nsani sro uja se yes uti mesre ma meni die nesi wo dwun ho ana de se no kwa betuma faso ma meni ho tuma oton ni ma meni ho tonna ni ho beton ese fi asema ne kofi ho agora onde am ya se oyo bampo dia oba dia o ti oba ho dia dia no betumi aye ebi o ye do ba wiase a oba tanu yin unya abadaye edman oba ti we se o be ma se nu ungo fo okom de na ho ina ko ko opeske fi no se o ko dwan ni maame o ye dan ti se ni maame obaye hwe obaye opa maame mi maame me mami yare me ko fo mami se mechi jaati o mo chemo jaati me dire se mechi e de me froka e de ne ko Pramso hospital ayi kumawu mahine doctor on na hwe mami o mo wa mama ka teche na mami mami se ko me hwe no wanti ahwe abasa na se oledi na se me ko la bro de me shachiri abasa o se o so de o tia karama na bro so e che basa ya ne maame no ti sabia ku sabia nyado obi ne maame obi bo ne maame a bacha o mo dia ko Facebook ko ne ko hwa akoda yi otie ya mensa 17 years ko hwa akoda otie yi na hwe na ho fe empo so ya akoda boni a obi abanye onke kroko no tena maame nche no ahwe no baboni yankuno me se atiafo emmode tinto enne abrante wa ba ha sei onyame hata soro wait onim Joseph ne dache Joseph onim ne dache etisi se onam wo sun ni sun edu nyame ho obi na kan agoro se ya tamiko sie me na mo no mo ni se me ya ba me fifi oba fifi areho etiwen ne dache onyame nim etiabusafo na mo enzima na busafo na mo yesa mo de akra ne fayiya mu no wọ́n sẹ́ ọ̀hìnmá ní ká sẹ́ wọ́n ní mukura kasa ọ̀sẹ̀ adé tí ọbẹ̀ sanu ma kasa ẹ̀sẹ̀ ọ̀hún ma kura nkó fi hɔ ọ̀sẹ̀ ọkọ fi hɔ a ọ̀kọ̀dẹ́ bẹ̀ẹ̀bi
ɔkɔda da fo kyerɛ da fo kɔ yɛmɛ mmoa ɔkɔda kyerɛ ba ko mienu no ɔbɛka kyerɛ wo safi wabrɛ mesi kɔ Facebook sesi a ɔkɔ Facebook a nhyira 104.5 FM ne kɔhwɛ akɔda yi na ho fɔ de tia ɔmaka sɛ mabrɛ bɛ akra sɛ wabrɛ eti mesrɛ abusua de funu nipa ne wu pɛ ɛbɛpɛnti fie ɛbɛtɔ adaka fɛfɛɛfɛ ɛbɛhyɛ ɛbɛtara seɛ suti yesu ɛyɛ pa mɛpɛ no asɛm ɛfa ne bɛse mɛpini ne ɛkɔ ɛna ne ɛba hwɛ sɛ wafiri mu sɛ na moma nipa ne de yaw ɛti ne mɛtumi aka kyerɛ sɛ yɛnhwɛ sɛ maame no bɛtumi ɔhemaa ne sɛ ɛkyɛ nyame adom a ɔmɔde akɔ fie ɔne fie ɔno bɛkasa wode mma no bɛtena no ɔnhwɛ ne maame kwasɛ ne maame de akɔkɔduro no sɛbi obi a n'adwene mu ka no ne ba ana ɔte no asɛm ɔpɛ ne ba kokuru sɛ ya ɔka mama jai ɔpɛ ne ba ɛba sɛ deɛ kora no a ne ba no tumi kɔ no ho ɛna ɔka ne ba no ka asɛm a ɔtumi tie ɛti mɛserɛ na abusua no ma ɛmmra yɛ a ne mmra akɔdɛ ɔtiɛ hwɛ n'ani kɔsua yes hwɛ kala bi kura no mese onyame mese hwɛ akɔdɛ sɛ ɔsitiɛ mese enti we ɔbɛyɛ waste dabi nyame kasa mese onyame nim daakye onyame nim daakye dɛ ɛnɛ ayi solomon blues kɔhyɛda preacher kae no wɔse joseph deɛ na job deɛ bible no job wonim sɛ ɔma obi nyankopɔn sɛ da ma bonsam ɛbɛsɔ ne ɛhwɛe paa wɔde ne sɛ da wura mu a ɔka sɛ wɔkuno wɔhyɛ da ka sɛ wɔhyɛ da asɛ no ama na ne gyegye wafiri ne gyegye mu akɔ bonsam gyem ɛnkɔsɔ ɛgɔfa no sɛ ɛti bonsam deɛ na ɔba mu no wei mese onyame ne mu daakye mo wobɛyɛ yie mese wobɛyɛ yie you mask no obiahwɛ ne wate ɛbɛkyɛ ɔma yaw mɛnsa ɛyi ne mask no kɔhwɛ akɔda yi ahoɔfɔ no tia mese wobɛyɛ yie wayi ne mask no na kɔhwɛ akɔda yi kɔhwɛ n'anim mese wobɛyɛ yie kano ho fɛ mese onyame deɛ ɔbɛfa mu jobu sɛ sɛ pɛ sɛ hu yɛ w'anim a wɔmɔne yɛkɔ Facebook sɛsi akɔ Facebook a nhyira 104.5 FM kɔhwɛ akɔda yi anim ɔde tia mese onyame gye ne jobu deɛ na ɔde yɛ wo no saa ne yere no mu ne yere wura sɛ domi nyame na wu ne yere wura sɛ domi nyame na wu na ɛfofoɔ nyinaa paa no obiara paa no but onyame ma ne nya mohomohomoho meka kyerɛ wo onyame ma mu ayɛyie si wakoma ho pii sɛ wonwu gya ɛnyɛ sɛ kɔka wɔ no dura wu menua ma mɛbɔdam aka me nkɔnam nam wiase wo a wɔka nkɔnam wiase no yɛwɔ bi ba wiase ɔni nsa ɔni nan ɛso ɔte ase ɔwui ɔkɔrɔ medase pii medase milodi ala piche tedi kolo live or Aja Santima Bosso Insha 104.5 FM Ewiase Mu Nsem ɛyɛ sunsum sɛ mo de headquarters and ensem do sopo ahemfie mede dia jawusu mampo kontonchi aboa ehi akumana na wakasi blotuba gong jatare nie akwasi bo afọ ha ogoroka ho bi ana caveat enkoso hene mi producer na agye ampofo mensa sikapa otosubi no pasha so number 2 akomo hene akwasi bo afọ yanko kwame boko de na mi adum ye chetifo nyina kwame unim on se ebase ya obi di ya wonu obi ka aw bra pawuli refio obi ka aw yes saa kwame aw na ye nyina ka no obi ka bi but ba no in reality obi a wasa nipa we bi on fie yɛmfa ne maame deɛ no nto nkyɛn akora we yankasa deɛ na meka deɛ me ka kyerɛ akora we ni sɛ masa ya ti ha ye ka kyerɛ sɛ oh ya no yes ya pati nyina ye obi o yebusuam saa na sɛ wiase na akɔyɛ deɛ yɛwo dia ana yɛwo dia panyimfoɔ sɛ deɛ de wɔ no na ɛham kwame yɛ nua itia bia ye mu binom de ya fam kra bia sini de ote ha no ne de ye mu binom wo no ma obi ankora busuam ebinom wo bi batom mfia busua ye bi no bi tifie but wan kasa so wutie ye no kan kra ma ho se to busuam to obi wo no ma se bia ne maame modam
maame ne te ase but na setram sese de se wabodam but obi amwa no obi amfi no obi atwi nani because obi e bɔ ne bra after all senya obi na de me ba wiase after all me ye no nye obi na me ana me titi mo wirim ana me di ye nti omwa obi a kwa me sese onti nyina ye ka ha obi a yes said what kind of story no ya but they make catch nipa nyina ne say ana brantie o to ni say me de de me mahunu wiase sesi a kwa me yetimu na ne say wa mwa wo a obi mwa 17 years wunyini die but ye e ma no on be pesa be hye nkura ya na me ka tell say one fan to the team say even one kasa wusunsum kura won ne tie a won ne koba dura wi a o ko hu sunsum no eduru die die sunsum no kura odwane jaw eda obewu ato sunsum no kura o ma o odwane jaw aka won ko a abraba ye bo no eno ane wa mamen kan che no me hye nim kuran David na wo nuanom die ti ye po no ma ne koda wuram wo ne mmoa na ti wuram o hwe twrokunkrum a ye wo nipa titire wa nyame pagya wo mo a no ma bra boti sa abanti ye oto eti se ye ne etitie ya some of us if say bia ye nyabre na esi atenase na ye redi ya brabo akire niema nipa afamu a bia nipa bi nso besu ama ye se de abanti yesu ma ne ya but modern mo na wan kasa betu trim say no ade na atome no esidie mma me adwene nkoye mini busuani bia mini sabititire bia bible say abo antate a woni titire an woni hwesudfo bia but abo na nkasa ewisu na adwene de bone bra osade ene buafo na Ghana ne ete no he edaw ma me bewu ebe ye obi a ye obi esu but eye wonko na aka wo wiase na otim no nti masa wo 17 years we dini die but eye ma at least wo to onim say me yes ade we ya bone ma me yes ade we ya emwa ma brabo me de fa ase a ebesi me yi nti na me ka che no masa abusua mwa wa papa bebe de kai wo se ye wo etu ohiamu na be ye ohiani a enya wo mfom so but wan kasa so betre wiase na tra ohia na e wutum na wu a wan mfom so forget abusua ena abusua obi ade enye we ya ye kai ye se abusuani bi wo ba bi nsema na hwan na mfanti ye se mfi no ya wasend zika saa na tie obi amfiu fatu tim we be man ti na me kasa so ya chiro wan kasa fatu tim so obi uni boafo bia because yeso obi be boawa mo wan sebe we jagu hu akwa me se de wan kasa we jagu hu ene wiase na yete no kwa me boafo na abusua dofunu na saa fante wono kra wo kara kra de masa wo ko anye lucky ho no kra de west abusua panyi bi adan no jama so ta kan obi amonsa abusua be se dan ne aka bomi omba ese ebo 1 cedi eyie ba ko nsa ho abusua bi ko ya kumasifo bi ko ne yakobo 50 cedis abusua ne se ye opon eyie no kra watene ka ye o de empon because 50 cedis ye enough man nti de make a chiw nyina ne se ofa ma wa ba mu fanyame si oni se nyame ana se ne hyebre sesafo David ebra kwa mi edru die de kura no na ne nuanom kura pa no se abusua no nim se ye po ne na daache onu maame ebesimu yi a anka bia wonye edru ba bia ebesra akwara keto asamo kura si ne hene no ye kokofa ni nuanom nyina ba papa na nkasa kura ka chense me ma no nyina asa wo mu ani no oti da bi aka ba ko bi nso ho no se wo no kura de wo dawuram ba bi oni hwe ana wo se wo no ana ye hwe no agese wa ba tisa ye da ye nyina obi antena se masa fenyame si wani so nyame eba wa brabom na wototo akwan yi a enne na edin obrimpo bia ni ho asabe kwa me wiase eti na hyase ye bete
ɔmo nyina wɔn fa adeɛ den ya ne yɛ bɔɔbɔ kwasi twum ne ya bɔɔbɔ sɛ Kwame despite ne aka ɛyɛ owura kɔkɔ ten nom di nipa titire bi Kwame ɔmo nyina obi wɔ koraa wɔ hunu maame da tisabi hu obi Ewiase wa sɛbe ne maame abɔdam na so nyame apagya ne na si yie da na ebi wɔ hɔ de me ka kyerɛw sɛ masa ɛmo aba mu ɛnɛ na ɛden abrabɔ saa na tie ɛyɛ afuru sane ofura dendendi duru ba bia na ayɛ mmere sɛ nyame ba mu a kwa menim sɛ abanti ɛnɛ na ehu ni sɛ ɛnɛ na ohu ni sɛ ɛden ka kyerɛw ho sɛ ɛnɛ na ɛden mame nyame nti menim sɛ me daakye ebesi me yie mame Medase. Me ko hon so ko fa producer mani muso kesen fa kosu ka krabina fa yatwa so producer okay yanko 83581 83582 nyame adma koni ya fo mo ntwen e bokru mo nyame adma cha koni ya ana amonu jamfua na hwere nyame adma cha e ba koni ya hello yejo wanu mi honorable. Minya ba vaigade. Vaida, Yamisha, the watching. Women Dabe who are here on Umami Yenas watching. Go students in your Ramsey Beba, Yamisha. A young way. Then on fighting on Sunny Sapo Moonsupa. Nami, Bosimisia, and the Statisha, Miss Sapo Moonsuma, Masha, Moashim, Papa in Bosimisia. So Mariswa and Johnson Holding. Then I may be sent home, William, or one in my crowd. Honorable Dasipi, Yachia, Jamash, very funny. Hale. I'll continue to do my. Yeah. Madasi, Masumo, Asantama Pon Kupias. Yeah. Continue, Mammy, and more about so now, me were fasting, and so said, yeah, meaning I could see Buafu, a Kayano. When Shani Sapo Munsu, when you're not being said, what would she be a bebuano? The bushia or my many papa no Yakupon or Hataway. One can come to send it to be an one qua, who to G. Oade. Did he say, you hungry? Bedroom, you be young who said you will be who say when you pack it here. Contoji, I turn also asking about an nebla when you start to move out in the Medasi. Yes, with Dasipi, Mechia, Kofias phone, Hale. Hale. The gong, Jatani. Only a Katana or a gas over you, Papa. Do Papa. There go, Baventia and Penifua or no mere programming. Yeah. Let me share my film, Papa. Yes, you have your pa. My Babba's from Kumatrium. Even also on South Facebook, Maventia. My wife, not January. Oh, I have a crown. Oh, sir. I have crown for a jar. Seven say, but today. But there's a mini opinion of the Africa on the Kurumwa set, Ninkram and Yadjapa. A sea and Yashu said there will be the national bar in Kurashan and Bayer Moon. Messina Metias, be also Bayer friend. Eja, but you mamma what? It does again. Hale. Hale. Hello? If I show dinner, Casafre. I tell me, but I have Steven. Steven. No moment and no one. Mate. My idea was Babia Odiba Fabia or Nibavia, just a more. Mate. That's yes, with Dasipi on council. Hale. Hello, the gong. Jatani. Don't you get a competitive here? Tafos here. Now when you're here. That's not much. Now, at the first year, frequency, yes, and I'm with you. Oh, 104.5. Medasi. Yeah, share what the first year. You're correct. Now, oh, the go. Okay, let's me out. Quackatoa. Oh, I mean, kind of why? Drink up with you by what energy? Why? Sure, yeah, that's it. Hello. Hello. If I tell you dinner, Casafre. Oh, I'm Mariana. How to say? Oh, Maria. My friend, do it too. Ami, Maria. Yeah, that's it. Yen for the church now for Yanko Patuno. So, Coco was what you say. Abuja penny or Hanasa or Ma, and I'm because so be a henu. Now, post mortem just so be a one who, yeah, Pahontuma.
Ewiase Mu Nsem so na nyimre na mpa bedwa hale Chata Brewer cash Chata Brewer Cobro Cobose Kabada bada bo Inkabaya Doso ni beka na no kre yakra yiyem bo for beka na final yenje no asema kai na oso obi awi so obi awu ka so obi ahwe no awu nra no me ka chese mo amu kwei obi ahwe no awu asa ka betu no mo amu kwei mo obi ahwe na chi mo amu koyo mo obi ahwe na chi Sodom no jadam Gomorrah no jadam bada boda sa kabaya senior Ewiase Mu Nsem ama nke nipa ahuna ma na okromu nka awreho na eti egu yeso we fidue mu be inshranka Ezra Nyankopon se odi fidi kesi we ni program kesi we aba asantima mu akora ketwa the situation but the jidi se enya aba fidi kesi so die osoro boafo beboa ama mu asofo ni mu akonfo ni adihunufo a ewo fidi kesi so beboa ma bia atimadati mi jidi se emo 10:30 me odifupani na mkwanso a 10:30 Ewiase Mu Nsem wie na odifulaja minzo abetuja every shira will be there so odifo ona utwato ano ye transo ye so me ka me se obi ahwe no anwu post mortem je se obi awu wana awu so pesa uhundu awu a ana wote do awu a chimtu nsha 104.5 o radio so na fe uko Facebook a aye nsha 104.5 FM wana awu akoye se me odifo pa o na me ha Yankopon nyam frɛ me o frɛ me na me ha dwe pa na me ka me se obi ahwe no anwu Keviat. So what is obiawu? Kwame Mate. What is obiawu? Me ka say obia hwe no anwu. So me kan. Kwame okan. Na abemu nsoso. Obiawu. Kwame obiawu. Na ho na awu. Sa na wotwe ni asem no. So no aka unse me ma won so obia hwe no anwu. So obia hwe no anwu. Ho na awu. Kwame ulma 78 no so maayo. Ono so mai. O mai onyamedu. Ho na awu. Ewiase hu pa o. Ngoso ye won so obi awu. Den den won. O kwa me se de enim se ye nyina ehye ho enne. Tine ba behia. Na wonso minim ne ba otima aka se obi anhwe no so yie na wanwu. Ya ade chiye obi awu no. Ama me so kra me nwanwa. Kwa me nwanwa kakra. Ai. Muamu koi mo bi ahwe na chi. Muamu koyo mo bi ahwe na chi. Fatos mami. Kwame na anyum na me tu na me kan. Na butro abusuafo no nyina ate o ba so anyum no da bi nyum na me kan. Muamu koi mo bi ahwe na chi. Muamu koi mo bi ahwe na chi. Ntu aso no. Ntu aso na me kan. Nya ya maka se wa be wa chi. Hey, ni panche no. Send panche. Na kwa me gong ni nyana me kodi sofo na. Go sofo say. Ni nyana kodi sofo. Kwa me udi sofo anka beboa. Sa. Na said ye wi asofo dwuma ya na wo ye na. Ni kodi sofo. Kwa me nka beboa. Ni koda me kodi sofo. Kodi sofo ni bro fa kan say. Kwa me so me nsa no ni konka chen wo. Nti bo konga no. Na kodi sofo ni bro fa kan say. Kodi sofo. Ai. Can go and drop faster. Eno ya ti ha sei kasa eno ya de ti ha so bi ewu ei agbotomenyo nipa nye kwa me nipa nye anyum no na me mu amu koi mo bi ahwe na chi mu amu koyo mo bi ahwe na chi Sodom no jadem Gomorrah no jadem ena se ka to aso nkoso na anyum basa nipa 1 2 3 40 ha eno ma ohu wo fie ha obesa akasa ni ni abaka hu bi man se ya jo bi koko se diora o se hwa onu su kra forty bag minim se sika no de abaye kotua phone ka de minim abujapani ai bujapani ebani atwaso enjin free awate say malaria fever wadura ni nyadua heba mister
Medin di Nshaba akwesi Jesse Nyameche Premier Sanka the Boysman or Chad Nani Sabre Yadia Yenina Abu COVID-19 and into Abra many passenger for coffee and son over for trotro and as a commercial car here. He said in some of the only sanitizer I have. Afe Abra went to scary agents and sanitizer fire inside. You do feel no home sound. Indeed, indeed, if it has not been for the Lord who has been on our side, where would we have been? Ebenezer, you have been with us from the beginning till today. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. Lord, turn his face towards you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. Why you lasted 25 years of journalism? I mean, you back for journalism. Ghana phone, you know, so I got to moon, you know, so I count to Ebenezer, don't you have a dunya, multimedia, if you have today. So it's nothing but praises as we've gone through these phases. Lord, we thank you for all that we've been through, the lows, the highs, the laughs, the cries. Ayewadum, Asempa, love and joy. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and your children, and your children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and your children, and your children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and your children, and your children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and your children, and your children. May his presence go
25 years multimedia nyame onhyira mo wate mahwɛ yɛ motie oja monfa onyame twere di ampon ba tampa no onkyene ne munkyere no wondom no womwa no hwɛ wo so ɔmani nsiw yi baby biara wo hwɛ yɛn na wotie yɛn onkoso no onhyira 4.5 FM mini dia jawu suma pokontonchi abu ehia kuma na wa kase betuba gonga jata ni nie eno mu akwaba what is say manus ni anti onga ate manus kakra ye fro say e pa cho me de follower what do you say follower e pa cho ya wo me e ja hihye blem de ese ko ne akokan ase gu bucket mi si dem na akwa asore ben e pa cho me kwa asore be de Harris mo you na metabo no Harris Harris wa he me pa cho was in fini bisu wo Kumasi Church of Harris mo sorry no mo na me metabo mo nyum no Harris for oh okay mama he se be hu Harris for nyum so mo nyum no se bi nie Kajagum, Natita Danko, my ears are open to listen to your headphones. Jadanko, Medasipi. Jadanko, Medasi.
nipanche enu ama ohu atrase do dia hide ba fie ma dia wan sambae e fa cho wan na free mu na omoko mizudua se obi anhwe ene wanhu te kwa me gong akafa me tuntum mahye chance we brisi ni kobene tie yina na egusu ewu no ayi arahosem tata no ha se ya abusepani ene ura keke ekokruchire no ngozo kwame ansana eno ma ohu be kasa no pacho to ane kakrawate na emum obese hu de course amodi akọ Facebook a ahoy insha 104.5 FM Facebook insha 104.5 FM amodi na kota mu chuko ho ne ti de course so bia hwenwu na eba ne se ye ngozo yenko Kwame Yakodi ani adru India Spiritual Doctor Prayer and Healing Palace Mesrao yade nyina last stop anyhow ayesunsu mu ade ana honam ani obi tie me onimse ukodru India Doctor onuma yekotwa odwan ne akuma akokọ dabi ehode ye nye besente entesi onwufom India Doctor say sunsu mu ade biada ne meto nchia de obehu ane candles different colors and afi kra no spray ahodo incense ahodo wushi bi na chese ono India Doctor wa bini seja mesi tumi nyina firi hen India ebia wudi a mawu obi create me ewu atiasia busuam ayenkuda ana wawo abofra otimi na nto otimi nkasa woda no adwonso de watifia aduri mesi odwonso krobo kwa de India sebra utimi mfa fro no awba ni nyina India to nsa afro gonorrhea syphilis otu ase utiemi hu bi be sha no da ana wakasa hu bi ware promise and fail India sebra sanso no atonsa no montentan o say love me alone oba no bedo nko na be ma no atra nko hini ebewu India Spiritual Doctor Prayer and Healing Palace ahinima kokobi 18 mu kumase no obo ase kwantempon so oya aduma ya wada efiada ena memene da numbers ni 0240 553682 0240 553682 ana 0208 297825 0208 297825 ene wako nimpa ene yenju sala phone de enko yikra dinhe se usu sala phone momoni ana ko hwe Evelyn owusu ansa me wife phone koyepa researcha ti Japan ya sabketua nyina me koto ni Franco de mano duko Franco ayo Alcatel Apple Nokia Tecno XTG Samsung Infinix na fe Huawei TV atikopo atwam na mbusa busepani TV atikopo wose TV kra me nibi o ye TV kra me nibi na dem ma kopetikopo me nibi nenso ovende yo Franco TV satellite Zenith, Scrabble Nafe, Asano, your ID card, chargers, pen drive, power bank, USB cable, digital watches, mobile Wi-Fi, Nina Franco quality. The Odin Yabo, to me account for Franco and Amawo, Ebacho, Kumasia, Ajabanche, Ewadum, YFM Chaho, Malcolm Shadimu, and a Prudential Bank, Shadimu, Kufor Clinic Shadimu, Fake, new market, Shabako, Honum. But now for Francophone business, the money now quality 0206 310483, 0206 310483, and 0245 232091, 0245 232091. Encourage about Santa na Samre Yakodu Mesa mu edi hwehwemu ya chese esi ase no mdi nu mienu na aba eya kurinia mintini pa na mso tiedi no kotokose hwempo aduro we yemfa nsa nanta etimisrawo tie o yade ne tie aduro no ma ebetu ase ebia na me no kasa tridi ade ma de ne fever jaundice anase wan kasa typhoid fever and wenya ni nyina no enkechi malakio na mekanfo ade ma mese den enkechi malakio nonom bi sanso na enkechi MP Miss Chanso adwaso unya bi na no ma enam yade bia wate asabaro ho gonorrhea syphilis ana wan kasa koko ena edunya obi create me oba wankase wagya tumisi wa himfio ensubone ena firi oba sanso na otenkabone ho no eye encourage MP Mr nonom bi usabom anyina unya binuma ebetu ase timesre yenyina Ghana fa na nyina mesre obora pharmacy na eba center no abisa encourage malakio ana encourage MP Mr nido so profre 0244 838394 0244 838394 Bright aje abonko dog but ofui nsande enkoye abo afense ofui postmortem just from a year oya de pa now sa kon min sin no na my for the whole babodia
kasa preko bomode de badwa so eye alomo bitters titia enkedido preko pe wonum na asa ahoyade scientifically ya evaluate for functionality, safety and quality. The final benum sa konum se bia se alomo bitters e ma di suri di form e bia awie peyo e na memu a ekoye pa wodum pani feso ampacho alomo enko ho wonso fa fura alomo enko ho bi authentic African herbal bitters no ne alomo bitters. Amuzu Aba Center near Drew, Mr. Odronma, the penny doctor, Sanya Sanam, and Mr. Dr. Amuzu, was a bama, my yem, Bibi Touchma, Mr. One Hey, not as a Yama baby Sibasa, of Yon to Mestre, so per se a ginaso by not satisapia, Bama Ugunse, Muchacho, a Budine, Mibube, Mr. I was a Wakasa, who said, my yem Bibi Touchma, no Bushina, the pennies, doctor, Natnae, Bama Hunsiagene, Bama Buan Matches and Hunsiono, a Bayrobi to say. So Mr. Basa wan kasanya dia betina sho ba ni nsen bema de udu Dr. Amuzu a obema hunso na tese banku eti afam ba na wodia no oya abortion krema eti mesre bema wan kasa pese sho ba ni nsen Mr. Udu Dr. Amuzu a ubedi adanse eye sisia de honam ya otipaye Mr. se sa ha we ba so a ebema hu esa na ontem eti basa ni nyina Dr. Amuzu ebeboa Mr. de Amuzu garlic bitters abedwa so mojan bedi afusane yi sanso ena bia wutie me wo stomach ulcer ana wo yam no wankasa odu so twa obrebo otimi se eniema bia tochima ho ubehia Amuzu ke ba bitters no bi sanso na Amuzu pi heba Mr. so odwa so unya bi nanuma honam ya otipaye honam yo shishin nyina ebedwane sanso na Amuzu Aba Mr. so odwa so unya bi a tidi ade ma de ne fever jaundice nyina ebedwane ehni ekon Dr. Amuzu eye Tafo Club 600 Kumasi ya Mr. Nchemu bi atras no afre Dr. Amuzu 0247 776743 0247 776743 utiam na ka Dr. Amuzu obajo so mauzi ya chalo we Dominion International asori no akopiemi evato Angel Protection Oil some 91 and 20 na make from obia ebe abusen petu sim na gedem susuo no na etu etwa spiritual attack in the free honum warim sense basa wako counselor bre some kra hu no dwane Angel Protection Oil some 91 and 23 to mika jodie e bia content tibra insure FM bi ha na people na Asa Pokonongo King Solomon Achimoda anti Akobam Koko Germanic Frankfurt Peter Osemensa US Virginia Roxon London Mitcham CR4 Lady Belly Street 91 9000 Gent Isaac Yaboating and so ho ko for Joseph Mensa Kumas Etimetim Tabum Bola Junction Edwada na Ebnada afi Nkoko Trando Salvation School Domino City House Kosilebia odi for Joseph Mensa numbers near 055 4477 959 055 4477 959 0504 604122 0504 604122 Alaska Star Enterprise na Samire Yadru Misrao wangaza koduru on mabedi adanse se ehoya Ghana #1 soul distributor ba quality and original wallpapers honomo na wasieko etibia wutie me ensori ahodo asofo amutie me na nano mahimfie afi kran restaurants ahodo banking halls se be design wa ba for kwan so different designs different colors Mr. Alaska Star Enterprise na wasieko Misrao what the blank curtains aba udi siesie all any chese wankasa windows ni mu a na ya danse na ekoso na bia wutie me wankasa na nanom tetensa ase no wa mantem ediama bola asase na nanan my reasoning etimna kwan so wote bola so esa o plaster kra na pentia na ese frofru ni titrumu a mote bensuo no etimiso ni nyina no wodo bo Alaska Star Enterprise ye wo 3D epoxy designs ahodo nyina ya chese no so ye de bebua wo de fifa dan no na wunya eye original quality wallpapers no na de fa so na ba biawu etufomu mohwi na yenhwe Alaska extra kwan wo Kumasi adum ye ne boss FM dia ni hwe sanso ne be Prudential Plaza pa yi enkan ye wo Tiptoe Lane ye ben Circle Mall nchemu bi atras no for Alaska 055
0554 114878 0554 114878. Ipacho udakete so daye na onam heaven atwa 7 e wo blemu wenti udakete so areho kan yepa obenie make am for Akiba Travelento Service and amawo akwantu nsem ni nyina Akiba Travelento Services yedeko Canada, US, UK, Switzerland, Japan heva kana besonko ina jese Akiba Travelento Service Ghana Tourism Authority at the stamp kasena team so bia to blika nonko visa honsem accommodation de kan bia na ehinu bio Akiba Travelento Service Amu Kumasi Akotia Line Central Mosque number there park be mpacho enie 0244 219 836 0244 219 836 Mountain of Victory asafuna samre yakopie mu misrawo wankasa utie Nhyira FM ohawa wodo se yesunsumu ade eduru de ade ni atabiri ne de akoma Prophet Joshua Barnes na afa ho anu yie ene na ase de amawurade misrawo sese no wo hawo bi wankasa wagye atum se bonsam ne woto ware obeso da basa na aboa premre okuta apaso obeyu ni nyina wo so onye obi anyame ho srawo ne so no break no adome na afei enema de da na akwema utie me yabo odua ana okra no ekame ese huhum bi ware huhum behye no da ana wodie no kra no promise and fail ni nyina no ye ko Prophet Joshua Barnes na tena no atimi aboa me so domdom ya adwada bai wode na wotwe si wono ma oye nkenya nsomson kokra ye nyina ye nkobi na eda binada ene Hi, adanse no manfo bi mu di omo mutimi ko eti adomdum ya da ya wada osinkonya council na emergency tumi krompe onkoso ompe oye ompe waware ompe wakwantuo ya twene ba na na chiwade aka no na ya adanse efiada ya council ni prayers na emergency ni nyina ebom na kwasiada de anointing service ye tianya me asem ni abompa ye wi ani asra nwofo na otwene nyina eti mesre nyina kwa atwema twede Joshua Junction numbers ni 0540 447000 0540 447000 Naturally Company Limited akofa enro ba ko miesa abadwaso di kan dinard capsules dietary supplement emanyina ehia bi ene say nansa hifio animan koye wa infection basa teto ebi white green yellow eba cho ubenya hapa o yebegu efi na ko be kampu dinard na amawo o kompasa otiyaw dinard na afi otia oniatinka dinard Proslab capsules Proslab and Ojo so best and produce and they are changing pacho we on your how on here Proslab capsules and Ojo so name what pie what is account de okwa kichobi ba o chimpa sent remember on your Proslab capsules na bia awie pay true man obey true no a man and saying unyina so nche say na djumja efere dia e pacho true man capsules uni atinka be ma true man capsules so be true no a man we just akom one paso magada ajuja adechia ufo bambara na mpotwe wona ukrono okapre enim shop bia Mazika shop and also Heba shop okwa also open Dinard capsules Proslav True Man Efi Naturally Company Limited push off my 0249 017101 0249 017101 eno ama ohu atransia meni betwa enkomonu sesia eno ameka me se obi ahenu ahu edetia yesi obi ewu wana wu ye pound sesia eno ama ohu mu akwaba ya Jamira Dodi ahide ba fie on dia wansa baye ensem na be da Ewiase Mu Nsem so e won Nhyira 104.5 FM ensem ni nyina ne se ya wofa ye nyina jade ye busua ejade eye koko odi akwaji sika obi anim ho hwe ya bisa no onka no kre menso metie Ewiase Mu Nsem na me yesa me de beba abedam na me ba ya masem no me da se eno asemi yesa transo yeso so me kan de na kire mu o ka so ya kọ no hwe no obi ehu ama me ka se nyame nti obi ehu yo mate enso ade tia ti se obi ewu me pa wontuma sesi a eno kata kenkan na obi ehu de ewu mu ne mo ko wie se opani keka wono odisika no ma abujapani no ne signature ni krata no so ani so afi so house number esisa ye yadin ko ye secretary asenanse ka che mo se amfamra no no omo ni akọbọ krata de bae no fasa kosa no atenenka omokasa na no fresim se offer na ade na otutu papa so yi line ko off obi esan fra na rasta omunya hye se no mba fie ha na asam ya to aso yesi obi ewu wana ewu betu wasem sisia ne mo uni oba ha me mo na ko nso be transe
sanse no edago no so ye no abusapani chie mu a wo se eroma wuye no mfie ngotwini eroma wuye so na ko bokrata no ana ode afu no ekosia wa akwaji sika no mse da bi eroma firi mu mfie miensa mu ani na se ya kwase abusapani aya tufutura wi ani no can brofo me say so necessity compel a man to sign bad business as a bad agreement and brofo can share affiliation no ti asana yiri pa na mu ho na film why na wu e pound ma mu so na oni ametras na me ni nkomo no ni bo fuye pa eno mo hu e kasa no hu se wa shetum na se eno kwese obi ewu ampa eno mo hu na fade nyina ayetum nyanyumre eno mu akwaba ya Jamila mbache fro say ibacho ya frama akosia asieduwa di mfie say menya 50 years mfie aduonum to America na ko Facebook na nkomo di de betwa so na post mortem chezo biawu ti say ko Facebook na wasache insha 104.5 FM yen like ni share ni fire comment bra se de konkosa group e pepe e omodi ani afia da go no so nyina ade amamo konkosa group mu de papa how the year eno mi sama kwaba ya Jamila anwa obowram o kan san hodo se wonti ase abusaponi ko amnam so ne kwampa remo buye ne mfie mensa mu ani enti wontimi nka se mfie ngotwe maso huru pa Ewiase abusaponi so I confused dojo na ujina me pa chan ani sai asem no nimu den me ba cho de minim na ne se me nua no pani ne firi mu na ma me nua kuma no ewrama no ko bale ho ekoji sika 5 million eti 5 million na ode ba akura nti ma anya yie no na me so me ko pay 5 million de be ka ho ana ne ma aka ne firifiri ye ne de gya ye de ye menua na yie ko ma asomdwe ba ye eti a kire na me wo fai and say ma me bia be fra ne se ewrama de ne ka samre nso wo ka sa asem na ewrama ne te ase wan fra rama musa no one rama na anko ma me ne ho ye kwate ya ne se odiefo na kosikam no rama ti ase nti rama ti ase mu ya ansa wo frim me pa chwan rama frim enfie mi ansa enene na rama ti no ye ho den sa ukọ bia na wono adi kama ne bo afu ate se ne ya wa ye ya na wo dwane na chese aya hwete sam na busua no yentimi nhia emom so obi akwa padi ti koko no ekodi rama ho koko na ankodi rama ho na de na rama de ko yisika 5 million de ma ne kwa ya sa ne se me bla ne firi mu no ena me bla no so ne me wafa kwaku no ena tena ne mranti brem no oswa ti me wafa na tete no ena odi na mo so ane ne ye koko no abusia koko nti me bla ne die ofi kwase ne die no chesefuo no onim ho mpani nsem nyina enti no ofiri mu na asa koya ye nkwale na sa amene ne etusu akwara na chese dene maye enu nti na me awra manya atumi me ma me panni ma jodi me ma me achi na ka se ne kwase ablewo bale ho enti ane awra ma nko ho na wonko hunu krate no na de wo hwefo woti koko no one ne nkokasa na o ma ne sika na won fa me ya yie no enu nti na me awra manya atumi na sanko bo bosia na koko man fa gosia wa da bi yakwaji sika se odisi ma me ne ka se se bosia na okoji ye won fa koko gosia wa da bi bosia me de me nua na odi sika ne be kire me ndi abusia fani e ka kire no se awrama wuye no nkrata bi a awrama ne ma me na foni kodi no sensan ya oboa me pa cho no de se bibi sa oho de a me nua ne de sika odi be kire me ene 5 million no e cha sa me bale ho kura no ka sa me nko kire o ba bi afuo ni da mi nimba bi afuo ni da nyina oboa sana me ka wo susu eja na agu yi me nua ne so e cha sa sika na me nua ne je ye no endru sika na papa me wo fa no so e di onim say 500 me pa cho e kan iska 5 million me pa cho sana me nua ne de bre sa me ko iska no ho sama no ma me na me wo fa ne ka sa wahu no e ho no ko ji sika ma me na esrem ni me pa chan ti sa jo koko no esrem ni me pa cho no de koko ma me ne ka sa okote ni de no esrem ni koko na ka de papa keke na akodi ni ho de me wo fa no na kwaji free sa ma me ne nsem na ese ka no ewu na ka na te 5 million no ate na
okwaje ya wo de koma sa keke no sa na sem na ye na Roma ntimi anya hu bibia ko so de frimi adan me pa cho se ono de na so me dago na so se Roma na ni ade pa ana nya agro se na ni ade pa na ni ade no ntimi anya hu bibia se no na me ka no echa se on sa sem no ase de ofa no no mpa so obeka mu no kore ami ahunu de ekọ se nya me sister amai kura enka sem no keda so konko ho aha santra tisi akoba ne sei no se obi afiri mu yi na sa maka come na mo difa come beso se kwa ne de ntini amada woro me de adada mu se mo nya yes ya uri jana de aswan police apusa homa police atime ka apusa homa na ye ko busam hwan ana afiri mu ana me kan so me ka chem so mo ko obi ahwenu anu manka o kan so obi ahwenu anu me pa che you so te so obi awu what is obi awu me ba sisi a what is obi awu me pa twan what is obi awu me pa twan na me kan so obi ahwenu anu ba kokowu ye de ba da be hunu aja mate me ba na to so police abusa money ko busa de wu sisi a won se ka se abusa pa ni fia ya tenenka o ma fia kata boy da sisi a keke wan sai yo sisi a de hu se keke signature bia ni so ti abusa pa ni sa sama do kwa na wa benya ni benya no be ya no koyuanu wa himem mame ko so se ba na be so ne mame ko so wa bi ohunhum ni hunamu pa na wo sentiment magana ha na wo mode awura ohunhum ko bo obi okudo abrochi o se mame de wa be pa me tam na ko abrochi odna kodu mame ko so se musa na anwumre se spiritual marriage spiritual attack gba se mkoye kada so sin test abrochi wa ya unya bi obi kata na de adwuma we are going no oje bona taso ko anfa so be yi na me ko so no wo si obi atry so oje obana na be ma no ana se ohia promotion dia ko na pa brocho esi okodia brochi o se gana fo monka ho brochi fo nko ambusa ho ma ne ma me ko so ni nkomo e wo 0044 7908 469914 0044 7908 469914 0044 7908 469914 mami kosowe waso ha nyina eto atwa nyadua heba center na akofado yaba edo megini tumpa sansese ebe no usu asa fu bamba na mpotwe na kwa megong mentimi ni a bowura dema osidale ni msi yasde osi edo ni nyadua heba meksha matwa biagum eba sa mno yamya manumu ato awo atiagum so nyina rabasa fu bamba na mpotwe na kwa megong ma condemn no na mensa na mafuru so efri nyadua heba center nse nyadua heba meksha koyepa kojo de ese hu bi odro mu kan bia ya busu anchemfa chemoni akọ kenji mroma bija house na fiatonsu monaco koinak ashtown tani heba mrom fedmensko hame asafo pfa tafuni road pusa moye 0558 565890 0558 565890 0270 41669 0270 41669 India spiritual doctor India wako India ba adura no ohye adura ode ko so ne are ne de kokumu nua da biara da akoda wontumi nkasa na se wontumi nante eya omawu na afim na ato ya de kwanko betu ase nkuda bewu be man tumi nyina so mara boyi se osro pila no gonura syphilis India betu ase wona so ye spiritual marriage permission fail galafoi small scale man muntumi kana munko what won some tente about jeja o ye fiso one time quick love me alone obedon kwa ahina kokobin 80 muni signboard ni pansa wi adamu ya ma yawada ifyada Minada and Akoseda. And in the Ninkomo about 0240 55 3682 0240 55 3682 0208 297 825 0208 297 825. I love Peters Yanka Sasa Casaprogo to Petisobia and Shabinenses, you know. Edido, Dido di Wanitia. Ogu yemu o na yare bia adwane wonum na asa ho yade na sese honum dia e ba cho e ma di so di form ma gina so pa I love it just authentically African aba wanyima wonka ho unum polifio so alemo unso enum bi producer yanko producer kuzo mana yani grofoni komoni kubuza ho na fimu agbetomenyo nipanya akwasi obusa matale kakra nipanya o die be die wo ye be kwa sama no akwasi bo afon tun musa
akwasi ontimi hu yɛbɛnya ne firi akwasi boafo nam ka kyerɛ akwasi boafo dabi ontimi hu saa sɛ dabi ɛnna menhwe wɔ ne sɛ obi ahwɛ ne wahu sɛde sɛn ewu no na ato no kwa so nso obi ahwɛ ne wahu ewu no na aba o obi ahwɛ ne wahu ewu na aba nti bia na abɛ ewu no na ato no kwa na ma wɔ ne no a sɛ obi ahwɛ ne wahu kwa me na saa ne ka no na menka de sɛn na ewu na ato na ɔno deɛ na ɔpɛ so ɔnyɛ ewu na ato no wɔso wawu ɔno ase wawu ɔno ana so wawu a ɔdeɛ na abɛ me nam de me se mawu nti menyɛ dɛ owu na ato papa no kwa so akwasi boafo yɛhu saa kwame na deɛ na ɔnyɛ mesi yɛhu saa na deɛ na ɔnyɛ dabi yɛhu saa nti wobɛyɛ ndɛ ɛna ɔma hu ɔde ba no ɛna wahyɛ black ti wei so wanto ate wahyɛ black ti yɛsɛ na sɛ no aka sɛ ma obi ahu ana mpa adeɛ kyeɛ no obi ahu dabi yɛhu saa nti wobɛyɛ ndɛ yɛhu saa ɔnde wɔkɔ mesi yɛhu saa wɔkɔ yɛntumi hu saa kwame deɛ na abɛ na owuo no wo na akɔntro owuo ana na ayɛ owuo mama warning sɛ obi ahwɛ ne wahu yɛde owuo tusafo ahyɛ ɔza na wobɛda hu wodo ano na ɛka wobɛda hu bata ato no ɛsɛ nka wobaɛ kura nka wama yɛsu no nkɔsu na wobɛɛ dɛ 70 million ɔma bi deɛ sɛ yɔnko da no da 70 asɛm bia ne wɔmfa nipa ɛbaɛ na wasɛ wo bra woka sɛ obi awu 70 and 300 ka 300 ka ma ɛna ɛni sisa ta no onya hu nyankɔ na adiɛ ɔno ane diɛ deɛ sɛ krata no ɔbɔɛ 7 years ago ni ɛnyɛ adwuma wuo ndi aba kwame yɛhu hwɛ nyɛ nti yɛma ne yɛakɔ yɛma papa ne yɛ sɛsɛn yɛhu saa ɔso wawu yɛhu saa dabi sani ewu busabusafo nyinaa mo na tete nipa na wu tideɛ na abɛyɛ bisi yɛhu saa amu wɔ na ehu ani gye nti wakɔhyɛ atade wei obi a ɔde hyɛ wuo obi a no obi anya asɛm wawuo akyɛ atade wei fundaka na hyɛ aseɛ fundaka na hyɛ aseɛ mami yɛbɛma papa na daka kama fundaka hyɛ aseɛ God's way casket fundaka hu na kwa fundaka hu na kwa na se yakekare papa ne tia fundaka hu na kwa dogu ka tia ne se fundaka hu a na kwa do dogu wo hwɛ sɛ de ade da obi da fundaka mpaso mpai de o lifetime kwa wa na bi so da etu hwɛ de daka de nam damu anka me wurade ma twa sa de bi a ya hyɛ wo na da so ne ya hyɛ suit wurade God's way casket Mr. so de hyɛ free mu a sɛ de ye papa ya to ni a God's way casket ana ɛsɛ wokɔ no akɔgye fundaka nice one me papa no kora no ɛdi adwuma ɔsɛ nnura ɔba a wɔte ne dɛm kora light ni hɔ na kwa mese wo bɛba TV ne apɔ TV bi de abɔ hɔ ama necessity compel man to sign bad agreement sɛ bɔfo de ɔgya wɔ ɛsɛ wo yusu sɛ bikotwa necessity compel man to sign bad agreement sɛ saa ɔkyerɛ o nkɔye Odma brofo ode agya tete brofo bofo a wagya to man to send bad agreement ada nipa kora wawuo no yɛbɛkɔ da yi ase no saa brofo yɛsɛ yɛbɛgu hɔ necessity compare the man to sign a bad agreement saa enti yɛbɛma papa yi sɛ wɔkɔ sɛ wawuo sɛ ɔte ase adaka ne deɛ ɛdɛn yɛbɛma ne bi atoɔ God's way casket ade bi afa ayie yɛ ho biara yɛ God's way casket efundaka no wɔn dele ɛne ayie ho no wɔn biara no nti obi bi wu a ɛha ho nkɔmɔ biara dɔ kɔ a bibi afa ayie no ho sɛ yɛ ɔsɔfo ɔbɛsie no ana ɔbɛbɔ deɛ ɔbɛbɔ amena ana sɛ yɛbɛsɛm ntim ana sɛ yɛbɛfa no sɛ adamu saa ne nyinaa God's way casket na yɛ sɛ adwuma ne nyinaa mepakyɛ wo hwɛ n'akyi kwan a aburokyerɛ deɛ nyinaa wɔde ba deɛ ɛda deɛ bumate gwangwangwangwa nipa ne dɛm a ɔmporɔ ɔwɔ ade bi dara maame firi mu a mekɔ wɔ sɛ yɛkɔpa adaka no baako bi a na ɛda deɛ na wode ne tum saa bo sɛ ɔho ayɛ ade bi si saa na rezi funu de aba soro saa na ɔdam wohu akwa bi hɔ na akwa bi yɛ carpenter na ɔhyɛ ntitwi ɔho ɔhyɛ ntitwi na namfo ɛba wiye na ɔyɛ fundaka kɔkyɛ no so ntomi yɛ wiye no ɔkɔdɛ na se we kɔ sɛ nya asɛm o ɔma ne nta hu ntira ɔma ta wu anka kada bi anka me fundaka akyɛw nti ɔpa ɔma no bɛhu ɔbɔ no sotro God's way casket no yɛbɛma fundaka nice one ɛne wu a obi awuo na ɛma no befitting barrier ɛno yɛ God's way casket ana yɛde ɛma no ɛyɛ hu bibia fa bɛda yɛn mepatwa hwɛ God's way casket a wɔn ɛwɔ asafo wɔn ɛbɛn labor wɔne baabi aka ne cocoa board ɛdan ne si no ɛne di nhwɛ ne mu frɛ uncle ato ɔyɛ fantini woduru hɔ ma wodi ka ma nsuo
no ma mot sa ginanom onum wia no obisa ma me bra papa wo ha ne sei no aka ni nyina e de akire no wo betew so kama no wa chechecho ni nyina ni so ambulance nice one ana chese me ma me free mu na anu ye oboa me na yetimi kura ma me na chi kura titumika na kona so ye ono amu number ni 0243737457 0243737457 one no entwetwe komo talita heba mesha e udwase de fihye aduonum ana I research adura wonom a me pacha wo waposo de yewo ya wo ye adwuma kakra na wabre na so ani so biriw wodidi ana wo fe wuti ne pai wo honam yawo talita heba mesha awurade obenom ama wankasa bo say yes ahotutu yade ehye de peduanum nyina akle e de afri wo no ko babito ya na ta yare dudu de bia wo yare de every day wo yare talita heba mesha ana beboa wo sax pharmacy bi ho Have pharmacy also chemist baseline pharmacy Apidank Kolinak and afi Western pharmacy Bantama and afi pharmacy bi ebe wo kwa obenya bi ato me pacho mo cultural center obe apatakasi ase and answer we 0243 329 338 0243 329 338 and 0244 454 757 0244 454 757 Talita kum una corona hotonko a e chef am yede JHS akansi dia ba school bia oje hutum se mutimi kiretwi ema nkora ne katwi ebube etebe ekakasako kasanyimu ni nyina kasatome ni nyina no eye chef am yede de ba yesi empese ewure be fi asante amamre akamfo se de kai asem no na ye bube bi a kire wo se wosi echi poto e kire sei ana to abe so wosi echi poto no se ho na katrema da wo se echi be yoda wosi entise wo nsayem na wo pese bi wasi epa echi ahwa ana ade ato so ana ama na be poso afu saade ekono e chef am ne de aba enti enche ebe chance schools nyina no obetima babere registration sponsors obi a pese ofa hoka ana wo so beso yasene no obetimi aba na bibia etimi akoso wano ede ama e chef am ko a ebi nsi ba bia netie ni nyina bia sunsum abaifo tete yen uda on say no na John be fo bi strike wo obo wasum ma de che uti kura pa o ade be che osi madam ko so nko abeso de na na masie na asi ade daw na wa wugina ofuru na wo hwe na wusuru sa na John kura woni tie atumi say fifre te wotumi say wa bere wo da manadwoa na wudidi oni nsamanfo na to chacha etu da menyina wom adan I say oni nsamanfo so didi a et say oni enwan ekwa da haye wote ase oni nwan ekwa da haye uni nwan ekoyi twawura no utwade egu obaba no mare sana nsamanfote me pacho we eye osofo aye me yi na we ebremu so mo ayen universal prayer camp dadwene koda na bi eda so no ye betu ase e de nyame asem tumi ahoden wom ene nkwankyere ahodo egu fom na afi ahoto e de aba e wa brabom me pacho osofo America na asemi o kuma se prophet Joseph Opoku na wo bom paye nyame ya adoma wuku adate se o kina dai eye mpai bokase no pa no nsia kusi enyumre no nsia eno ene counseling awo no betra tukutuje mu efiada worship enso beto aso enyumre nso ye de watch night e de ato aso kwasiada e wo sombre efiada pa no wotwe mpai mu kusi dumienu counseling beto aso na ene se ahemfo mpanyimfo nyame ato nsem mu nyina badwumadi ase ne ye bompa ase afro twedi amponyankopo bo safi entiase ene bibia aye adwuma de ekoso abrabo mu a woje ho anyi no ene da so ensaye ene da so enkwan enya nhwenguye kwai na universal prayer camp prophet Joseph Opoku nyame nam so bepoa the number no is 0248 885 194 0248 889 194 and now 0507 564 820 0507 564 820
0 na one osofo etimi atwetwe enkomo no abrabo enye senia etie no ebio madam comfort Sidwa UK me ma Jonah Fabriana Lois Alexandra na machia nani boafo ono so minim so wo hwe live ya no achia kwa my wife so ma me ono so hwe debi one your wife ene enye ono tofia kwa ba ko no ba ko usu ansa ba ko reference Matilda usu ansa na wona me chia no ni de enye Mate boafo me da sipi okay ya be che de wawu no yo ni wawu no papa no obetena ha sei bomodi akọ Facebook se si akọ Facebook a ensure 104.5 fene e pound ma when I wo na me te warning so bia hwenu wangu mama nyumba akọ na fansu yeso mama nyumba akọ na fansu yeso pesu kwa baba yeso nyumba akọ fansu ewiase ye oni pansa hwe o afi mama My ears are open to listen to your headphone. We are going to your dama. When ya catch us one phobia, no afa. Ajay mensa sikapa otosmienu empasas number 2 komuhini mwakwaba. Kwa mejusu bro. Komuhini umpum. Yehowa ohwe no asem ye transfer. Kwa me nyasa transfer bi transfer imprensa. Eno krepa. Na daruma pa hontuma. De na ekoso. Kwa me si pani ntwa nkontompo, le pani atwa nkontompo. Pani ntwa nkontompo. Ye papa ye friend ye kwa mehaw. Ye papa ye friend akwasi owusu. Kwasi wusu. Osi afa duomi so. Twa aduo fa duomi na de ka. Ele samra ne. Osu bi ansamra. Osi aduomi ni kwasi owusu aduomi. Kwa me twa nkontompo. Wonim kwa me be eduba akonu mu no anopa eduba akonu ba me wada ye se wonya hoho. Mo office wa me ba ya se ajampa cho me ba ho na me se akra de. Me ene ya ro pe ya ba ye se fa se me ba wu. Na me se wo aja de. Oso buga se kemra yimram na me ba besere kwan. Na me se da be na me yakọ me ba. Eja oso bawu osi ampa me ba me bawu kwa mte eja oso aduomi pasi oso aduomi wo se ne bawu eso kwa me enhwemu no ne ba bia ngui na onim ne madodo o wade na onim ne madodo eno anko makaka na busua ho ba ko se eno anko amaka busua onim no ba hwe enhwemu kwa me papa na di nyambra sem bi asabe sabe ebru obi ebusa se muntimi nka aye na ntikuro ubia o etwa wa mia una yitwa umia so ya wo ya e de so umia so umia ne wu ekuro ebe mia me na wu ye de kwanti o ma be ka che se ne ba wu kwa me se ka me twa mfoni na ka me pe se ne ba wu adwena ma na upusi ahomande na koso kwa me odum tetefo no na ubusi ana o mche se ampa se ne ba wu kwa me busa we se ne kuro bia nim anopa no obe no 9 am start ye ho adwuma te ne ba bia nwi papa pere wo twa nkuto na o frenom so wo he kwa bi na nifu kura ye adwuma na wo ahye ba bi o ye se wada dem si aka se wada sisi ya hati ya simu semuti kwa bi so nko ona o tebi asimu fa so kura nko wuko ona o tebi asimu semuti ba we rasta man no a 7 pedu ani ba no I don't know say rasta jani ba I don't afraid ya no to ya rasta so ka so ba rasta so ya na o ko be ti say yes rasta ya hu ka so ba so ya o ba papa ni mu twa nko to se ne ba wu papa wo ko be mfie aduasia ani akire o betra fidikasi so ka yes say announcement man ne ba wudi amfa basic so for so ne free ndi choba ndi bra na announcement man na atwe nyina baby he da do ai ya papa ipa sebe kwasi boafo untumi nkase wonte ase woni papa na madodo kwasi bo onya 78 years woni ne madodo ne mabi o he twa bodo na ase jema da bi obi ase obi a o baby o wo ne maguo wote ase na empepe kase obi a o baby o no maguo wo ba so woni baby a madodo wo nko so to baby na kwa mbe oba wu shedem wada na de no onye de na de ba wu apato onye de ona kwasi na pacha ni wani maro ho so ani suo otiro bo shi oni asere wusu da bi o am bebe hu ani papa na ya fonso total fonso kase kwasi boafo kokko ne ya meanim de ehwe de a otwade ne ba na wo ndi e nkata ne de ni wi o ne ba na wo ndi e wi compare the man to sign a bad agreement we a bad agreement I mean we say papa no better no say jankata so a bad agreement papa say chi papa no papa no was san krata na say what the sikara ko ja cholesterol
ɔde kɔ restaurant ɔde kɔ gyina mu no Kwame ɔsi yɛkye no mfie donson oduma no yɛsi yɛkye ba deɛ ɔno ɔtɔfoɔ no Kwame ɔsi yɛkye papa no afura no mo hunu deɛ ɔmo sɛ ɔbɔ ɔmmerɛ abadi kaka wote nka mpa kyɛw so behia papa abusuafo som de giant ɔmo de asoan yes isa so nya mane nka abusuafo bia sɛ mo fa no sɛ be sɛ wa ma bie mu a ɔse ne bawu nti ɔno na nim o ɔbɔ na mana ɔbɛsuma tom wabam no gyina no ka de ne na bɛwɔ no to no tom pani ɔbɛtra pie man kra yi na nka no si abu na nka fo yɛ kare kan ho bi na de wo yie sɛbe mpra duasa sɛbe eburo ni kwa ko yɛ bia sɛ yampa nkwala ofi na odi ma bro yes come efie japade 17 years na nam se 17 years efie du mienu ni ye ntua ntakua to nti no ye kɔtɔfo no nti sabe ko nyon kwame na nam ye njesa na ye adwuma nti nko faden ene abuso nyina nko faden yes na ye adwuma ne nti ati kwame obɔ na mna ye ne be wɔ no tomene no ne nti ati kwa wasa ba ne hia na abrante o se o ye gaga se me kyara papa me wɔ ha me wa ni tiri ye die pa ko ko Kwame adeɛ na ɔhu sɛ nnora ade no ani da hɔ deɛ mekae ne sɛ wohwɛ ade no din a krataa papa biara ne hɔ wɔ wiase mu na me a memate me nsɛm sika ɛde ama Kwame gɔn sɛ mema wo bɛsia na mede bɛma wo na bɛsei me a memedi me sika no meme nsae sɛ mama wo sika mekura no medi ka asae sɛ ampa mama wo sika mewia me de amount wo so asan adansefo abam Kwame wo hwe pepa no so a papa okwaje besia wasan ono kra de no otim ye ne de sa de pepa bia pen bia sa twetwe o baabi dansini asan nipa o type ye wono so de ne stamp asiso but nipa ankasa wono ni di wa ase ewura keke na keke se bibi bi sapon keke or something oni wansan wono de ono ndi nsika wansan papa no mpanyifo si usum wani afidie yo hwene necessity compare the man to sign a bad agreement unma brofo ne kan yo wa brofo yi ma wiase msem so ne kan so enti de papa ne ka no Kwame onse na me ka se papa no fa ba bia a ohunu se bia afie japade okogye besia but krata ne ba ya ohwe krata ne mu a ehihye wo mu nyina no wrong untimi nkwaje besi abra wo asan na de o ma obesi ansan ye akazi necessity compare the man to sign a bad agreement apart bro for the two hodum no enti pade a chi ye no ewuo na sem na me de me sisabe mo me nto ye bo ase abusuafo mo tu ekoko no kro okosan ye mo o de kwaje besi ama hu ebetima basa ampa ne bakra be wu monte because yes koko no wode kwaje ma hu tene ba wu a wono kwa na beti nati ana wo hwese de wode mo twe manso so o meka nkyere because mo na mo na ba nkyira yo nto be ka nkyere mo akazi eti de meka ne se ya hwe mo hu sampa because ewu de menye hwe se oduma ba bia odi po be da kasa ne ba bia wu ebia no hu se bia ne maso ne faso ne obi aso obetim na compare the just necessity no necessity na ejina so compare the man to sign a bad agreement that's it Keviat Kwame okay papa no na no betena me hwe na nikra nchie ne se de na ne tirinwi na bubu agusu na mse papa yi okuta terabyte mind Kwame adwene so terabyte mind just terabyte mind is na adwene so Kwame terabyte mind yes okay hwe papa no sie wo ne so be se 20 ewo Ghana ha bit Ghana president bit ma convince abrofo na mama Ghana necessity compare a man to sign bad agreement. That's it. We are not sabon drinku. Man, Kwame, yeah. Obey am business eja. O dey fine. O abusuanu don't na akọ sign bad agreement no. Na skaro dey den. O se me ofase. Na me se fam ofase ka se me nua. Eye bibi. Se me owusu aduom no dey hia ne se na owusu no mpo. Adu akọ fre no owusu man fre aduom yan kan. Ne bufu a na me kadi akowie se bibi sa no o chim sa asase to ye ntua na ade 73 million ade afọ kwesi kam 17 years na ne ka fa che krom wa hene ne sa asase 20 na ade kwesi kam 17 years ka fa che wa hene no so Kwame so papa yi na de wo sie serious no obetimi adi adanse amaga na Supreme Court na no mfom nso
we are so no ma bro fu bi dia be hyehyem no de atwitwa no anu okọ kwa me dia me ka tu papa ne fo sam pampa watimi atwa abusua ne nyina abotom nam se ya won hwe na heavy wo ho se ba bi wati fiadri utimi mfatwo nkokro no bo utimi nkwaje obire se wo do adu na tabusua no we mu ye ya enso abode mamu mane mahu yo me na se asare mo ado hello asare want to say nana yeah ka say asare wo he o me no kuma si ya me fi yo asare eno oni baba fidie so oni baba prekope na some say was so be fo okotu ni nchensen agu fam na ko confirm ya twam jagu nte so asare ma ya no kura utim say okay nana and say mo refer asem no ma bro sanko asem no man one refer enjinja da be refer asem no oh asem man refer me ka say me say refer asem no ma no ai ama wo che say wo busa mini aba ne no asem ana mo say on frame me no musa no no asem na de be si bia no on fa feedback emre mo sorry you refer say ma man bia you refer ma no say no I think e frɛ wo na me no ama kwan tie na ya frɛ we nti fa nto nche na kire mu unia ba ba ifo wakotu ni nchense wakopa so odna ko confirm atwa jagu ntri so wona ya wo nana asem ndi nyan se asem na kodi abusuapan ho e wo techi sorry mpacho anyina ma de question no mi busa na yima no ena mi yo no sorry de mbusa on say unia ba wa ba ifo wakotu mo jagu ntri so wakopa nchense dabi mi kotwa mo bia mu ntri so wakopa nchense nchense mi fie wapa down so ai ma pada so mi so vumpu ebra no otim ebra no otim what say ebra no otim danum ai no otim danum na akopa so ai nti we fa kwama sare na mini na ya kan ho asema bram se unia ba preko pe na ma me adi mfia duaku ne tieti dam na so dupo so ntu a ese fa na se opa down so sare oni ke de okun bi ogboa fa fie tu nchai wadi enfie dukura ifacho enipa de mbusa nse no kra se no otim na akopa down so sare na me se asare ko de busu apin ho se ya asare ifacho enyina ma de se be so wonya akoda asare ifacho asare asare wa frasem do se mra tachima ni trans ni nka esem ni don so esem bebrebe asare me ba ho kra esem me oba ona ngomba me kisi me ba ho me gase me na ba na oba oh me mama me bize kakra asare sa se me sa maka se me se the company for mu ahimfie na efra wo na se asare maka se the kono no mo manhia na efra okay oh se bebaka na me so chuma to se asem na kodi ebusu apanyo e papa embusa nse se akodi embusa nse mami o ebaifo obo ne baye comfort mu jagu ntri so what pone dan so me money baye wono nje fa so e baye didn't na point dan so me dan me ya me na me de madan ma no enti wo de ahode na agie me am dan mamman se wa ebra sase enya wo de a wona se ebra sase enya wo de a asase me dia come here fast here there bosa green na to mami asase na ehwan dia eye view ekura enna me papa betra ho no chikoko enna ho betra ho me papa no betra ho ono so papa what say ya mami o tia so papa ye nyina papa aha enna ya dai enna ho ya ekura no betra ya no o he koko so anom kosre ho man na obo na kura wo wukura be ko be 25 years ni ni nyina good eti ho no e ba se o mo twitwa asase ne ton na wa sa ya brosa ko hini e ton maame period na me pa wo wukura da asare na what did you say that was 66 and now only about you so did you say oh close to 80 close by 80 in fact when you're 80 in fact 70 plus it be 70 do bro okay me say 70 plus sorry enti mami mpose unua ba no na oti dem na tu no except for that opa dan so bra otim na ne makasa ayensem bebrebe ndio say except for that opa dan so bra otim ena me say ayensem bebrebe mami wona yaw wose ona yaw wose debi de wona me sami ka so yemi
Oh, yatin now, Yakodagonazo. Oh, and I am not so before. And some of the baby, and I'm so. I said, Dabena, here, Dabena. Mean Sam, me, I said, Dabena, Bafia, Mifacho. Oh, Mamma time. Oh, what be a tale? Yes, Dabena. Miss Mamma time, I'm about. The young fellow Dabena Musa. Me, I'm a friend. I'm sorry. I said, there's a open so the bottle tells me, son. Oh, David. I said, you are smiling at you, Pamuneka, Dabena, Bosume, I have faith now to me. Medical catcher say, Asem Ewo, Yabusha Primo, Papa. It is some consort. Let's mean a budget. I saw the best after Yempesia. Thank you. Ewiase Mu Nsem doso. Bo afọ Zabako, with you. Na kwame ade na memetam o de koma kwesi akwesi. Okay, oh land mami, land. Enko so land. Ti kwame ne kura na say, me si oluma osu aduomi. Abusuan be ya mo nhyem na bi wabusuan nim. So obi film na mu gu nsa na mu de ahyem say ye be fio na agya usu aduomi. Ebe nsa bode ne kura ohun. The 78 nananum mefa kwame me ya na duru ba bi onu ma ya na ase me kafo chie ni papa betna me kura de ni mfie ni se de ni tinu wan white na me ba ke no me ka kire no point blank se me ta na chi no atimi abo abusuamu ni nyina 442 say so 442 formation na teso de abi ni mu o hweye na ba bi oduru no wan ko heavy na firi ne niam anketenkete say no kwame bra ya branya avian kade na yajiwa asanse we so etimi dia manusi no me ka kire busua no eye be fie amamu mane menska no fine ba bia 7 sande opa ono mu na se nsabode no mamu mane nte paper no kra mate ye fa no kuko hono no ye ko fa dwen ya fra sorry mani ba be ka kire se so mama eno so was saying but I say 95 years aside say 80 o de fan say man 80 unu aba penini no Enfant se bushasa ase wapasa ase emposo oto na mama isu ntu a ese fatase mama yu boni beye na pon da so o se akodi abusu pani ho obusu no bia akodi abusu pani ho nom so na o ka no asa se de hia no fidia hia fidie so bia se so kwame sentina nko no se te bia hia sa do fidie so kwame sentina nko ba me fans no o se empene fans ye hia no fi ha ena wa abusu pani obeka kwa kanda dadawu asam na susina busapani kwame kama ntiase se asam no susina busapani to onfamna high court se me paso wajetum so padano so wajetum so dano paso no obi dem no obi ti dem se na Ghana hamra ni ha ya wo obi ti dem se ma paso mi hia me dan atantan se me na yeden kwame me dem yan kan cha asase ye hia no ha o meyi ne ho ano no onya busapani fra busapani obetimi aka asam na kwa afe Mama meboa. 2013. Kwame. Asai si wa ma hanu a. Me ye yankasa, ye mpesi u case no. Kwame. We die u follow your onya ade kura mama. We twa ne damage, wati. Si akasa jempata sika bi finu anka abaji be sen. Mama susu kana ya ta Kwame. U baji sen. Kan ye mfa bibia tintim kata so na ne cho baji sen. Mama so baji sen. Dan ye dwiragu. Tu baji sen. Afenu okoda adwene ho mami ejese ompen awuradin adey adokoro man actually going to what a shock no she take 6 years sorry ya besre opa also ba ehwe onim also be frɛ ya twa call ya otama opa bo afose bako about 10:30 I be house of fire and so susum some no do for Elijah akọ twin komo house of fire and anointing ministry international ebeye oja bo afo bitio come me that say mama chia na WhatsApp or no Facebook. Okay. Good evening. Kwame on asam na ye ka no ye hwe ni ye kakra bi. Maame abrewe. Me nana nyine se me nana wo 122. Ku do on antwa. Ono so wo ha adwene kakra. Wanyina duru ba bi se afi duru ba bi a Emrewa no sudru ba. Ojo famu nyamu ntwe wase oyeba. Kwame, emrewa no sudru ba bi omo ho meti panyu fie no duru ba bi a pressure Kwame wa hwe a wo hu na setena da bia ne be kontokwa. Da bia one ne be kontokwa. Me na be okura be kono wadidi pa wase me efiri be na otworo mu amaduane ni. Ni di yo, ni di otworo be konde. Metimi di aduane koma me nana. Bro nya bram se o, me nto sadi ne melo ne bread emo Kwame de komano afidru ye nam so me komana na honum na makotira no Kwame ko ye no so yinyi ndem wona ye ntan hye ne mafofo Kwame ko hwe mparase amo anwa
Milo milk sadi ni nyina wo de ahye mpadase wo se woni di yen so komde no ye ofa asare asem na wo ka no menjeni ntum wo fa baabi se sebi ye se uni e banka kura na ye ma no to de ne hwe wo no a wo yam hyew trinity nkan ye chese baabi fo mefa nko na wan kasa wunua panyini oba se wote we mama wo ba na sabi wunua panyini adwuna duru se oba ukopa dan so wo se wonye den wo se wonye den mama we sei ukobjini free se won trane dan mu a sebi ana dan wan kasa kra na osie na wunua bere wa we se timu na ka chen se sebi we beifo ana bia ne ho aya ahometinti wo pam na free ta dan mu akwa me sebi o pese o kire sei se no ba bia akwa ye no ma me na wo su ni ma nento man so hu de ko so ade no mpe ba bi ma antena o mai sei ema mienu bema ba ko panyina nyamfie sei kwa mama me nya sei o ma mu we 80 de o ma me wo nya ekura no base bia be 60 70 kra wo ko be 60 ona na no mu ho sebe ne yetete mu na nti mu ntimi nya bibi mfamfa ho na abrewa we sei sebe yakopa ne dan so obra wote dan mu a na yesu tobra fa ne nto de fa oje tumi so paso so pa wakaso paso wo se da na yede dia entina na sapo mesio dia kan se dia ko confirm ya twemu jagun so ya on se dia de ne yo nyehwe abro mama odi akome why enkasa be problem nyina ne se sebe mo jamu odru iti sebe edie na aba papa eja say wanyini 70 66 years wako wanim eja mama ye wo de yemfa bibia nto nchen wo ye nua prekope ana sebe wanya 66 years anya hwe wuni wo experience a wutimi control niema ye dane niema abufu abakora ba mama me wo dia ba otimi ezo mu no ti ujinati abonte ebra nsuo to abrewa we ndane ku adwuda na gu oti obi nche sese se atakwa me ti kwa me de mesre enua ni nyina ne se sebe moja ana wo sebe wo na wo so sese kura no a obi na wo ye nipa enye dan a papa nkasa wo no kura do ba wiase wo ja dan no hokọ na dan na papa edema plot no enya wo dia plot no papa dia eno kire se enya wo nko wo dia eyi mu nyina mo dia na bia nyame na aye wadom ana watime nya sika na wakosi asiso ntinka wo kura wo dia petre ne den kwa na wo nie kura na ni na edin wo hawa nyehwe wape wanko na baabi wo de wabre we ya hye wo ne panyini no na paso se nsuo nwunu mu no so a me de me mesre se ntina sabe yese awo eye no masa wotunzi a wani afi wabeti susu wo nuanom keto aka ho a maame na wo maame adana mo so mo mpekwa bi so na sabe sisi kakra bi kura na mommo na momfa maame ne ntrem ti besre ye maame yi so se maame mo so mo mfie no duru ba bia na mo ho ahomete akwasi unu chat bi no hu se na meka no jita kwasi na ya ya ana me chere say at least ni nyina mo papa sorry me de me sre na mesre no so nua ye nua na manyinyini 66 years and say 80 years also 95 asem kampo de my father with them atiso ma me 80 oto 80 fata onya be just say 66 na sebe ohwe wunua kura na se wuji wunua free dem koto abontia ti sebe okura hye wani munyama because you pass wunua dan for kura ya kana asemato no ehyew na wunua aka wakoma se adi se abirwe wa panda so otamfo kura se bibi tore hawo otamfo kura bibi tore hawo kasa akwasi ade na ba ne sa abirwa se nko na odi ese kopanda so me de me blame ne nananom ne manom because 83581835823 at least mbetima ayi bibi kakra bi kra ede bi kra na se muntimi nsi a mbetima po bi mantwa ba bi kakra ede ama no ya bo ne be ye nti onya ba bi antena
na mo mu ni da mo dem akwasi me da say enyam point e be sorry so 11 Sansibobra House of Fire and Anointing Ministry International to be akoma bia and so Sunsun Nsema come me channel na sub bio na sub Facebook good me mo ade papa you go man so from Comfort Sidua wa ya link ni nyina Mati you kabo aje kon for okay about no shebu that's right imamoni ajuma yeah ya betre aje usinti na mo ho no timani gi mo ho no se bibi ba na she no fa se ni para so shukura be di mo ra ni pare na shebi mayema ya ajobo ya be sire papa no Ewiase mfa ko ba bia eni ba so e mo ho kwa e ba bia eni so wo bu shani o edi ya be papa no e be timi a ene ni chia on sa mo dare so na ko ma ya brewa no nem o ne Ewiase be ja wa ko nto chimuni nyam ya me da si pi ejo kan for inshabu chepani hale ni bacha odi na ka sefre he ame pa cho ma breni mo duru agwari ya mo ase ni bacha etio ame pa to itane se wanye bi bi wa ase dai bono ko na uni eti dem na so wa ni po masa mo pana pamra kwa medam yesho da si pi hale hello Jose e bacha odi na ka sefre he the big my fish man ka te kwai apia na sa wado asa da ye mo na mfrema na ye apia ngo me kan say eni abeme ntinya misuro ni mu kakla eni abai wanya 70 80 what me ko paso dia be ye nko na sabi obo na o hawa ni ko hawa mane mti me ti de me nya me re kra aho ni se na me se radi nchira momo ma me na ekwan a eni adi ne faso na nye momi ensama no na ekwan na nye kra amiko mi chia ajaba wo ofiase kokobe na kabidi na good news na kabidi ni good news da supi hello Brother Robin okay Azafi ko jin granta yeah aba me yaso so hoye na me adom me hoye eza ola ni le ana asa baje no mo she aba yamishiramu ya me yamukase makuma sa di bia ya me yamamu aba nke minya be me no di ye ni aba ya o na me jo o fa di be bia ene ni pe bi ha dwen pa be ko so ma music te penyi 80 something years o na me jo ento fa ju se u mi aba no kanyo papa kura no wa support na wa we civic plan wa pe bia ma na wada o kan ya bone o na me jo edu be bia ya ni pon ya kan enti e pe se for wo kura no wa ba no nye be pe bia no men be bi da enti ko wa u nya wa ye ni se na bi hu zu kura no be ye ni o fa mema ya pe na nsi fom na mle bia o se ni so so bia boko ya men bia ya fa na paso me da se Robi mi da sipi akwasi buafo yeah kwame emse jumadi ni kwasona no ebinum wo ho anko mbinya anke bia maame ye omo maame ebinum maame afrim a omnya ya anko tiase na anko tise ya se no kunko se ni mo twintwam ya o ni tu yes oba ohunu maame se ya anko pe obi se madam Comfort Sidua UK na na maame anyira oba ofrabuchi ba obetra na maame na so no osori maame nufu no opese onum maame nufu but maame ne afrimu oni ho enti ohwewe na no se wakan na maame no se nka me ma no 200 me ma maame 200 Ghana cedis man but kwa me hwe mbotunum no ori back ne body 100 cedis ne shim okay nti wo se o de me mfa ma ya maame na saa maame oba bi wo UK enyiri si maame wo se me ma 100 Ghana cedis na fatonsu Comfort Sidua Nyankopon shawate Comfort Sidua edi kan sekri wa Facebook mu nyina mo na eni aba Comfort Sidua se wa de pi Nyankopon sha na papa no nkon ontunu nkon ni se mo bi an kamere do mo empa ho na me nsha no ti Comfort Sidua Nyankopon sha pa ti Ewiase Mu Nsem for da so ma me su da se pa se wa kai no ma me edi mfie aduokun enum na me ehia no Yebobra House of Fire enyampo ye to so e den sem hodo e to so e de mamo
Mount Carmel na Odivo Elijah common German free subaye ono na ejati asianam man so de ne kosro enfiem pempemechi ni sesu apue e House of Fire and Anointing Ministry International Fadiman Pontin School Junction Hope Odivo Elijah opoku tumi Mount Carmel na Odivo Elijah common German free subaye ono na ejati asianam man so de ne kosro enfiem pempemechi ni sesu apue e House of Fire and Anointing Ministry International Fadiman Pontin School Junction Hope Odivo Elijah opoku tumi frɛ o Germany free sro na abeta wo haw enu amane hunumu a na ahye no sɛ dwurebe emfa ho ni duabo emfa ho ne nnome yaredom sunsum ni hunamu sɛ de tie bia Odivo Elijah tenene nsa na ayadi onipa beni Elijah bɛbɔ wura abrabom wufie wadwumam waworiemu aka ahintasema kyerɛw ama ho adwuru Elijah bɛma ho so shia no one on one House of Fire and Anointing Ministry International ebnada ani fiada ayempaibo anopa na nkron kosi awia no mienu ya wada aye counseling kwasi da bia so ye som kase anopa no nwotwe kosi dubako ani Odivo Elijah opoku ani nkomo e wo 055 00 73395 and 0240 967757 Odivo pani Odivo Elijah Mu Akwaba they go mejo nampom to say they go Yesu ehumi and now see da nyankopon ahyehyɛ that's ramete na me adma yawada enya kitokro House of Fire Odivo betransi aye counseling obi antom nika no hwe me say hu badwuru asa me kwa me go me hu jiri me pa em say wo de nya da bitima jira no sɛ me kan no timbo wo fi abrabo mo wariem ba bia ka hitasema kyerɛ mo hu adwiriw Odivo me sama kwaba de go me do yemfa empaba mu odin enhyase na fe drop na ma na fe yenko na asem so me da se baby a wutie me bia me ye mompa ya gidifo Awurade ye da wase se na anwumre yi wa ma ma kwan se ye mfa de ti sesei emre wo ma Jesus enye ya pe na emom se de be ya wo ma wo ahokyerem amaniem obonsam di nkonua to won so obefa ye nso ade wo mu amen na se we nyina si a ye de animonyam hye na ma wo Yesu dim ne ye bo mpa amen Odivo mpacho wo ne hwan me da se de go ese mpeta me dago no so pa de kakra bi pacho wo ne hwan enokre Odivo Elijah ye onipa bi a wonyame eyi na wiye brem se omagi nyame ma na me de ne se de si start ye ne se ma wo mu no mpanimfo ehu si ye wo me ne se bra ye wo me no a me ba abonten no me ba ye ne che se edi be se 5-7 days ena enkom se sane form se me Odivo kese na the government so me hwe mabrabo ma me nyini du be se 12 years me da ho na me nya da ye so se me hu bibi te se obofo na wa ba be gina me nchen e wo dayem na asem wo ka chem se wo di we e ma me na me hwe ye na ye Bible and a white handkerchief wo de ma me se me mfa nko wiase na me nko kana asem na me mfa nyinya me ma to Odivo Elijah wi ebremu ye onipa bi a onyame afre ne se omra na omagi nyame ma omodam pokyire mu sanete me da se wo de kitua bi o ena menisa kitua bi no kan no ko be kan se mo ho dwiriw se o se hyase ko da ketekete afi ne hwan ono bi na akoda be ni na no ya anwade nko a Odivo drop numbers na fe yenko na asem so me kam sa branch o tam ni bedi nkomoyi wona na otwe me na atwa me na otwa me ne yire sabe to nsam 10 time abantu bua na fense be ma reda deja o da ho you be na nkoda gine hu fe komisani ba na so pa nya botre pa na osi obai nioma no abati mi kodu joba de no wonye onya zikano ko jano de akonnom sa abati mi koji bosia ba se 1550 million di kodu dwa ana odi ko business wo be disikani nyina de anom sa sikani na be nom sa e ka be 5 cedi ne aba no so aya abra ho sem na be ma na ofie ha ni re o ha e be dago no so na emfanya futuo se ne obi ho no mu a na ehunhum ade a okunu na mu ana yi a na ka se ehunhum ade onyankopon nam Odivo Elijah so age obey na ho fa de wo ha no ho pese ho ba ho fa obani akọ Facebook ko ba se de ho sia efe na me ade wate Odivo numbers no de go Odivo Elijah opoku a me wo fa di school Johnson
me telephone numbers ni nie. Ɛyɛ 055 055 00 733 95 055 00 733 95 and I say 0240 96 77 57 Odifo Elijah for the school Johnson me numbers in here Odifo me da say Pauli Odifo me yama obanu gremo Pauli obanu ba no me so twema obanu obi onso oban sitie oba sebe nka oto nsem ntintan a obi amu no enem hwe obanu ho for the wura hase Pauli mo dey atwa obai na ntikopra na Pauli ntwa me so obi ahu Pauli ode otibi yinkonya pa Pauli hwe obai foni ohu na obi onso sitie Pastor be so hu obai a mo dey akọ Facebook sesi akọ Facebook na obanu ho fe Nyankopon timi ade nyina ye what a wow 360 no bia hu dan ho monhwe de nyame aye monhwe nyame ade monhwe sabe so hu ba ya to mika ko Facebook sesi akọ Facebook a insha 104.5 FM na hwa ho for de aba ni kurukura no de se wonyi ni kura se ne ne ho adwiri no wonyi ni se ne no ga weina ka bonsam Satan Lucifer ne dom eseno abante makaba ya ja ametrase ubi ana obetra okrunchen bre odifo asori ho te say ya me adumo waja ya feel say e from Raymond atengapoya atengapoya what if you say Raymond bacho me 33 years 33 years bacho if you aduasa miensa bacho Raymond eba ne say no bai eton semun tentan a afeni ani hwia enyi yetio ya me da se so mama akonya we so me kasa video yeso me chia se fo nyina ene se oba we me hunu no na yeso ye firi kuro ba ko na ye di agoro na me ka chen se ase wanyina amewaro no te be 2005 me ye hu biem na me hunu 2017 na me se sisi de yin te yan ware na ba ni ka chen se sisi de o peso ware bet program bi ha no ta ware no ni ninje ho na me se den na wo yin drusi a wo se ware ni wo ninje ho na wo se o yare na me busa na asam na yare na o yare na o ka chen se sisi a ba me sa wonu me sa na me se first minimum wo kwa sore ye bibia kama yare na wonu me sa na wo se de ya tunu na me se ne yantina se ne am kan hu bom na hwese ye betimi odinkuna na yetina se 4 years ni obai etimi insanu me ne ba asa ya komba no so obenum insasa na oda otimi ko num insan ko da bi na efrem se me yire da ha me be fa no me ko fa no etimi ko juma na efrem se me yoro hospital me ko duru ha ye be ya na se onum insan na me de na kofie etimi ko bobu sia se ye ko be bi na ma akonkyere se yan ye etimi ko bobu sia se yan fa nko ya akonkyere no e de be duru fie a mini ndazo na ba na tam sika no akonum insan to me nanta be 4 years ni yan yan hoto na mka chen se mama ya mra nsra fm de bie etiem na mo be boy ya da mo ya ba no mo de ama sofu ilaja na ya ko no ya ko dunu ho na wo de akonkyere ma ya se yanko na ko ya akonkyere we na me so me wo problem be 1 year ni me na ba da ho na me so da ya se obi be fa no nipa mi asa aba se wo be fa me yira ko na me na mo kun ye Chere ne kata hena ohine mu na ho na timi kasa okay afiri entwaso tinto kono mu no na ba ku ka chem se on be kira me se me ma o mo fa ba na fa na kwa on be kira me sabe no num sa sa tam no num sa no onya num ye no num sa no num ai okay to o mo ka sa na se bibi kuta ba ku na me se ade na kuta no ma mu he ade na wo de jone na me cheso ma kopie se na mo ye nipa bebiri na obu group na mo de
da se bi si jaso na nso wom to wode ade no koduru na wode ade na num nso sie num na me hwe se me hwe ade na wode num nso sie na ye me be ma na me tiem nipa na ba so fa yira kono no me nipa biensa wan pene na a chesi wo mo tudo no hu se aso mo no bi se nso hie na mo chew mo kuda ade bi na me pese me je ade no na wode ade na na kura mo na aya ba bi ase bonkuta na mo so mo na mo de obema ta bonkuta na mo de num nso num to mo num nso na mo ko he na ya me be ma na tiem ye me tiem sore no ade chen na ase me sisi yam ya me de ku me de ade nu nsuo num ade na ekura omo no ntuko na ya obema na da nsuo obema na da nsuo num asema to akoi ade chen ya no ye di chini sa ya ko na ya ko ma ya di ko to di foni na mo ka chem se sama mo ja oba na me be wu na me se oba no so da me nja no me pe oba no because ya ko le bruni na na di agro to me ba sisi ya be war na wo se me ja oba na me sama ja oba na me wu re me be wu re nda ena be manwu na mo ba no be manwu na mo ka che udomu odro to me redu na me de to oba ni se sisi ya de akosi to ojuno san na ka che me se ono so oni be bi akọ to o mo se me be mawu ono nte a me manu na nyina tena osa na me see you dia nanta ye akonchire bebre so fufu malafo konfo ina yakọ na ye anyi na e bansira ha na mo de ma difo ilaja dia ko ye no adana wode oba no konchire ma no na me so ka chen se me so mo problem o se da ko aso de mo ti okra no se so fu akesi kra yo mantimi suppose my boy we no me ya coffee no ja so dem so no sa ko no msa sa betia so dem wonu me pa wonu me pa obi akọ sorry mo so ko twa bi ku de obi ahu no ya timi ko ja konchira ba fie obenu mi nsa sa wan ya konchira so kura o ya fasting wi a metima ja jima tena ne chen so wan ya konchira wi a nsa na odi ba bi odi break fasting no obenu mi nsa sa na day ti ya ko ni ma wa ka cha mi ka chen se mi so mo problem na man kan yi na wa ka cha sa so obema nyejuma na me se no kura nti wan kan che no ami boss se mo problem na ka che me se ba hu obema nyejuma mo yam shew me yam sim adan na we se mun kitu asema odi fo la jaka bi ni sa sama me kan me yan kan na ka che me se o si bi yan kan wa kama na mi ko ye se na me hu betom na me ko ye oba ko chere ni wie na me so mi yam de no 3 days na me se asiasa mi rane 3 days ni wie no me modem na me yerba so ma pada ni bi ma pada ni bi o ma mi pa pada wa so no awurade 3 days time no na me yer jorba so we sisi no dem no me hwa me yera se me be ma so hey my god I don't know Julia continue we no some no ba no ensanum no jai no sanum no jai last week I say continue no say oya wi nsanu kura no ho ne ko no sabim na wo de na e ho enti odi fo ma konche wie no ye konche wie we ne ajora wie hye da mu sesi no ho wo hwe na hu se e gina so pemi e moniti ko na me from you se won head ya no amare hwe na de no onimza de ne nyajuma me so onimza de ne nyajuma da ye me ka jense won head ya na wadan ni hwe na o ka jense are de na ekoso de na ekoso no ho no Miti kan bi na pe so buye my god ade na pe so buye mama evle uso sa no wife gwa ko juro e ho de wonti minka e se oka me bo no ka sesi a ai ko so ai ba kwa ho e so obi atibie obi abatibi Mount Carmel na Odifo Elijah commandi German free through buy onu na ejati asianam man so dine kosro enfiem pempemechi ni sesu apue e House of Fire and Anointing Ministry International Fadi Mampontin School Junction Hope Odifo Elijah opoku timi frɛ o German free through na abeta wo haw enu amane hunumu a na ahye no se dwurebe emfa ho ni duabo emfa ho ne nnome yaridom sunsum ni hunamu sɛ de tie bia Odifo Elijah tenene nsa na ayedi
Hey, onipa beni. Elijah bebo ro brabom. Ufie, wadwumam, wawaremu. Aka ahintasema chew. Ama ho adwuru. Elijah bema ho oso. Shia no one-on-one. A house of fire and anointing ministry international. Ebnada ani fiada ayempaibo. Anapa nankron kosi awia no mienu. Ya wada aye counseling. Kwesi da bia so ye som kase. Anapa nonwotwe kosi dubako. Ani odin for Elijah opoku eni nkomo. Ewo 055 00 73395 and 0240 967757. Yet your command so okay. About you, was his in home. What could you conjure? Who John who say, I didn't know you didn't pay me with me, and I didn't see you. Praise the Lord. Hallelujah. Oh no. My man is you know, Corabio. Nah, me the test there. What try? Test the officer. Me try. What try? Me try, you know. What try, Yajuma? Hey, now, boss, now, Bob 7. And I do. Aye. Mona. Yanda, my dear. Olufiji. Moncham Ginigi. Hanas. Up or down. Afrikutu. Mona. Traso ye deal. This is here. Obana Medinabahan. No haton. Oh. Mr. Kura or Tin Sampana. As a Vivian. Oh. Mrs. Siciano. Madame Bema. Oh. Me yere just from my just. See the. Me do numbium. Boss what tarry? Me boss what tarry? Ya da kurana te me yere mpirama kurana na de no say obekọ. Me show komoti. Ka kuma bi obana fa fru. Amen. Ka kete. That's it. Na dem. Amen. Ate. Amen. Amen. Insuate. Na onim. So we shall koswa. Ebia senko obi anko paba oba onom sa de onye aduane mawo odi ska maso ko didwa no de akonom sa dwa kra ko di onye aduane no abosa no da monten so na edi no fel reabu da ha o na ne ho nyina guo onoma ne ehuru no obi anko nya sa kudro no so bi oso tumi bua na afi wasi ne manyina edi ama no edi anko a ja oba no na me penasam minimnu tama me de hu oba we na me penasam wo buade dia vitase ayetena so na on ade na atiko dia na wo yema me akodu so wase ase anum san na yemo obi kura tumi ka cha me se oba no obi ye o de bi ye na champ me o de makwa duro so o ye me se ntina me ntimi nja no na me se anye bi ye ananya duro sam me fe me don Jodi for Elijah who ni say Divo ya buso bia who ni say sisi ya me hu se ye wa difo na ye wa difo mi ko du ni chen no mo hu se ya mi ni pani be adana ye ko du ni chen me yir ka chen se me sas na be ni ko so no yare na me se me yir o ka chen o so sas adana ye ko ye fi ye ja kon chere no odifo no wa se me sas na be ni ko so yare na ni ewu ye ko ye bi e wura be pie ha no me sas na be timan oh na me jina ha se no de metima kan se penifo se kromwa kromsa atros oh cash wa utie fidie so no as haba wonam amania wonam bebia wonant ko durbia no ma ko Fadman Fontaine difo Elijah na hono last of no oh so onko ha woyanku bebia I was kura gume obana edi entete wate ye adwuma hwe no oba de anya bi na abesin se wimu anko oba de enko nikwa so nko ye adwuma na mana se nka ye adwuma de hwe no na enche enkoda be bem amen so hu angel ba wuhwe na bushafo nyame se wo mahu no aye mo wa na bushafo mo no o se o mo hwe me wa o mo hu nkura na na mpesa mko hodi fo pa cha no kura mpesa mko hwe ni mo ba Friday we o mo ba sorry o mo ba kwa me go malande hosantai obi atwa me kwa me go nguba o se ayan won sa be bia yati ni na obi ati ne ka me na ma no dance die na me na okay me mu akonya hu no aka krom kasa na obi a on titwe no so ati de course nti ma 2 minutes can be chow mo etio na nyumri e won sha 104.5 FM okay fa krom kasa so mari remuna tan po mari wa fare mzezi apon toro mo tin zuhun sunro nsiele program wait humbo zia wo de dang bono ho zia
to bere de dangla dan ho to ko ye sia hu ye sin ta pa sia kan yang yo fare de do pa zina ke mo na ba po bolo na ko po bolo sala ndano po ta ba to tara era to nya fare ma yele ti tinga za tinga bu kaninga va iksazu la ho be sofu difo elaja mbozia de bino hota pa bino mangte win saka te diskar daru te win na bina te win ton nyanma to wo pa mi to mi ngal bang ties mi nan sid dul ne la po ton ton to be ha mo wa zezia perdre mina be ma je perdre ci wala apo ne ru sa on le ba oye pacha medasi ma obanzo ba trasa nso kakaka babra ahun e ferido e se kunu so wa tra sadam de sen kamle kamna kote baby he de ekoso e se movie pa eno branim what a wow, what a beauty. We should anka sabe nka o ya say so ho ye oh me ya de wati onso mu akonya na fa okrum kasa ka bi che okrum fo eti wo branim kaka ya mo ne so ye tie o yo ma po hun son de zawabe ma yore ne Mary adobire ma na masira irin iltaba la de yo ma na mana masira nyama ma pu yura rame ma yura me yo ma piela selan kabo man kan ayiso bazin da ko hada bana kaneshi faramanov akra ma hasela ma kaneshi ma hasela ma labadi ma hasela ma Mary mbele zizina zina ba togro ma yuda yo ma zozo ni rewo mi ma Mary ma yura dan se me zianga det ma kan yura fakin zumi de zinare kwa mitin sera masara kuma ebala wa pa Ewiase FM Ewiase Mu Nsem so fu bimbo mitaira na odifo ilaja poku abolo fa de man pontene won pa mi so fula kuma emesen bagar maya kenge mala rumaya sengi so fu ma zozo mana sengi ba ma konchira mana ayin ba mana yulara dik breke fast no mana yulara dik breke da ma wi na panga ma pa bora la ze mara kan na intare so fu yang to ma ba ho ma ba ho po dan yo poka po na ro kana ra yura da de ma de bun bilawo de yura mala almost 10 years la sala wa de ma da pa so flezen fa de man pontin so fo odi fo ilaja opoku bola fa de man pontin mara wa na shira fam Ewiase Mu Nsem de bararik ma boy ma kinga zen man pa week epepe mara ke bahra na yu ma pa mi ta ko de ke akwanshira lo bo ma wa ingire de dar no de sida no ma nga akwanshira dar de la no mara ke bahra mara ta la sia po siri ele the same thing no mara wa nga akwanshira balawo lamba me masra mi ayora ka tone de le yele ma akwanshira lo zan wa ta la ngi ba wo la ba me nana no masra ta la fiare borana nano amna ma pa po ba vira da yurba te dan yuro poko yuro dan ko bora yuro dan mara de number 1 de zina mayare poka maka yuro dan litera poko ha e malam po e ha asra mi ade bora zino so ma po ne rewo de minatar problem part la gazu komanden wa ne rewo la problem anden da de dan yu maka mi humende na ansi nsoro marman yebin tapa minata problem biat la bona zu azum kalan tipi king sofo odi fo elaza mbo faade mon pontene wan pa usoke yetu elo di fo elaja abala man pontene wan pa minere wo ba pa alwazen so pa aba kwantira to yenge da kan ze akwantira wen pa to se wo sin kan ngere problem no ba o son ha bera o san o ma ha bera ko mina ye bera tu mina e beta ba ala ko mbo nan ko saka fo la wono mbenu ma taren la hozo pa o di fo elaja nenga de se lo wan ba ha dinat mata pu pene se ya man be ha me ya nya pu pele beno ma po ye wo za yoro. Amen. Me pacho abrante na ire ebedi asa ti pese hubia omni akọ Facebook sesia ombedi asa akasi ma bi nsa na so ombedi asa obi akọ hebi mama ona ire muni asa ansa ni jaba fie yalma no tama mi free ball ga ko Accra na me ti cycle me bo me kolgo sa na anti ko ti Facebook c'est ça qu'on a à vous dit. J'avais quelque chose.
Yes, I'm going to go Facebook. It's 104.5 FM. Go ahead. My idea, and it's a fear. But some may have a choice. Mount Carmel na Odivo Elijah. Commandi German free Subaye. Onuna Ejatia Sienam. Man also didn't cost. And Fiem Pimpimechi. Nisesu Apie. Our House of Fire and Anointing Ministry International. Fadiman Pontin. School Jansi Hope. Odivo Elijah. Opoko to me fre o German free Sro. Na abato how. And no money hunumua. Na asheno se juribe. Emfa honi diabo. Emfa honi nome. Yaridom. Sunsumni hunamu. Sadia tebia. Odivo Elijah tenensa. Na ayadi. Hey, onipa beni. Elijah be bawo brabom. Ufie, wadwumam, waworiemu. Aka ahintasema chew. Ama ohwadru. Elijah be ma ohwaso. Shia no one-on-one. Our House of Fire and Anointing Ministry International. Brother Anifiada aye Bible. Anopa nankron kosi awia no mienu. Ya wada aye counseling. Kwesi da bia so ye som kase. Anopa nonwotwe kosi dubako. Ani Odivo Elijah opoku eni nkomo. Ewo 055 00 73395 and now 0240 967757. That's right, yes, sorry, so, postmortem just can I answer on him? No, if I try, oh, dear, no, more for can I sober? But try. Oh, my train shame, make us a kurum casanocra, Mechiano, and so TM and fast. Oh, my Johnson, no. Oh, my train chain, Namitonsa, I want a bow. Oh. Simija mi tu kwan oba na mabura na medidia manfo temsa otumfo a ye bia me se san mintimi nja na me amedi firi ho ti o fati se se wo jansa no obona mane na no ni age o muti o se ne o fa ne kina isoba o tra ne cheche pa tan cheche etonsa oba ho ti o se kina isoba ni o fa no ti nyame ade ti mu akonya bra wo se to nsem ntintan no se wuti obi na so se odi obi atema on fa nchonya sa yo kasa yetie e ba cho metia etefo nyina numre na me meri na enumre me kasa tama na me nom nsan me pa me cho bebre o na enye me pese me nom nsan na me didi amanfo atem se bi mpeinfo se sa obora wo moro adwen but na nya me form so but me sire obi a oti me numre ye area for ana baby a matena da oni me matena water region Japan na me ma business o ma didi na tema na me sound nom ti ma kan san bebre a che na en san fata ani baby a meti sisi a baby a matene bi na ma nom sana se me nom sana ese ni da ho na ma ka asema enye ade a kire me nua na se me maame na se me bra me pamocho ene numre se obi anfa me bone nche me na bi nsi bi na nya me ni so
Oh. Ne nyame agye me odifo Elijah da worma ne yankopon afa odifo eso agye me ne me so ma se oba ti se de mani ada ho ti mesrem bebe mu fam bo ne nchem e bi CV aja ade boneche ade bonache wati amen mo so mo mfa nche no te das odifo ya sorry so de go me da se nyame ya admo akina odifo me ntena se nemum eda ya wada na metena se hyene nso uku ada no me bompa ya twen awurade anim yes eni nyame kase busa awurade wona eba me ho counseling no ya wada no enema amenyema wo mu enti odifo Elijah ya wada bia na metena se ya counseling yes eda ya wada ene metena se na metena se a wona oma wari egu wona ewo sunsun ma wade yes obi ohonoma sebe ni sika semo nye na dwuma semo nye se nipa no mo anan ni mi hia nyame ya adma ya wada na mo je me numbers no odi for Elijah me numbers ni ni eye 055 055 00 733 95 055 00 733 95 and I say 0240 96 77 57 0240 96 77 57 57 055 00 733 95 and I say 0240 96 77 57 0240 96 77 57 midi any prophet Elijah Opoku biane ye fa di school junction obi bebusa say ya wada me ba problem baby na me famra my god wo a woton ade ayento Jesus wo a obabi aton nsem ntenta my god odi hie bi abodam kai se Ewiase Mu Nsem so odi for Elijah case bi ebebe bi ano odi bi ano yes na go ene na bedwafo aba chire di ama odi for Elijah yes na so mo de ne ma men so a Jesus nyame tumi ntime de ne kɔ de ne ba se de om de ababa wa ni kru ma me a mo nyam ne daddy my god me numbers ni me ka de twato na mom ye wada ne metena se ya cancel entena ho na yare bi daw so enwu wa yade animu se wo tira ne se owu wa yade animu ya wa na open wara esan se onyame ayi odi for Elijah say Jesus me mua wo mo yade wi mremi wo ma sunsum niema bi ana wo na mfam niema bi hye won so Jesus me number ni de twato ni 055 00 733 95 055 00 733 95 and I say 0240 96 77 57 from CCA yes na ye nin komo my god 055 00 733 95 95 odi for Elijah
ɛyɛ Friday school junction Mamponte kwan so pepepe ɛna me wo ya wadam yensia my God na hwa de hwɛ sɛ awurade nyewa my God ya me nhyira bebre amen yo yes sorry so na akwasi bo beto so yakopa hode a ochina yenso de beto so Ewiase Mu Nsem so otamfo mu sama kan ho na bia on 77 my God reader jawu su mampo kontonchi obo hia kumana na wakasi betu akwa me gong yatare nie yakra mu nyina